واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اورجينال اوديو اورجينال اوديو. الله الخالق العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين مقدس وغريبة دوك ميكي العالمين. الفاتحة. جبو و خوندنا وان آیت هرگبار ام پیروزباهی خواه پیشکشی ماموسته ابو بکر ارسلان دکنو خدا توفیق بده عمروی دریج بکه. میوان عزیز معلوم دوه لترکیه لباجار ازمیر زلزلاک چه بود. زلزله ده نزی 24 کسا وفات کرن و دی ساعت و زلزله ده نزی 8 کسی بریندار بون. گلک بریندار نخوشخانانه. ام جبوی یه گود و زلزله ده وفات کرنه رحمت جخدات خوازن و جبو بریندار آجی شفای جرابه خود خوازن. سرساغی جی آیله و مالباتا نخوشو جی آیله و مالباتا مری و بریندارا دخوازن و اف زلزله انشاءالله ببه یا داوید ناف عالم اسلام ده. میوانن هجا ایسال بسدم شو باوریسا قرونای ام مجبور مان گو هفدیتنا عالمان یا بنجامین بریا اینترنت بویده و کنفرانس ترتیب بکن. علمای کیرام جیچار عالی جیهان ماموستایان دلسوز بدین خواه بگلو نیشتیمان و بشریته سلاو و رز و حرمت خواه یک و به طیبتی پیشکش و همیان دکم. خوشویستان عزیزان سلاو مخصوص یه سروک اتحاد العلماء والمدارس یه ماموسته ملا انور قلچ اصلان هنه جبو و همیان. ددمک دنیا کی پر به ایش و کسر و نخوشی و به همو دسیسه و به همو تولهوی دجوار دج اسلام دج اسلام و پیغمبر اسلام و مقدسات مسلمانان ده اف هفدیتن تن ترتیب کرن. جعالیه کی ده حرب و اشغال دولت امپریالیست لسر اردن مسلمانا و دوان روژن پاشی ده حقارت فرانسای دج اسلام و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم لپیشبری وان نحقیان لچار عالی جهانی تبکی و reaksiyon مسلمانان. جعالیه دن ده آسایبونا دولت عربایی بیاهودی سیونیست را بکرتاهی چتین گلوبالی خاشپرستی همچاق برخستنه دخوازن جغرافیا متالان و ویران بکن و دیسا اشغال بکن. ددمک وها ده پیوست علما و زانیار میداندار بن رول خو بجی بینن و وصیفه و ارک خو لگور شان خو بریوه ببن. امجی تمنی دکن جرب خو گو اف هفدیتنا پنجمین یا علما گو دناف عالم اسلام ده جبو گل مسلمان ببه چارسریا پرسگریک یوان. جاره کدی اسلاو و رز و حرمت خو پیشکشی و بشتارین عزیز دکم. جاره کدی جبو هون بشتاری و برنامه بون پیروزباهی خو پیشکش دکم. میوان برس عزیزان خوشویستان ماموستان خوشویست هر عالین جهان زور بخیر بن خوشحال تان کردن
گەورەتان کردن ئەم ساڵژی بەشدارتان لەو قۆنگەرەیە مولتەقانێ زانەیانێ یا پێنجەمین گۆبوویدە و کۆنفەرانس بکارتێ زانەیانە مایێ فەخر و ڕێز و شانازیە بۆ ئێمە ئینشاءالله لەو ئەمڕۆز ئێمە لە خزمەت لە ئێوە بڕێز و خۆشەویستینم زۆر سپاس ژمۆ ئامادەبوونتان یاخۆ بخێر بن سەرچاوا بن میوانên عزیز ez dixwazim naveroka bername bi kurtahî pêşkeşiwe bikim û paşê înşaallah em ê daxilî bernama xwe bibin bernama me ji saet li 10 dest pê kir înşaallah di çara nêzî çar û nîva wê biqede du rûniştina du xal hene bernamê de rûniştina ewil ji xwe bi silavdana axaftina destpêka alîkarê serokê giştiyê İtihadul Ulema yê Tirkiyeyê û koordînatorê hevdîtina aliman Seydayê Melebeşîr Şimşek paşê axaftina silavdayînê muhterem Seyda Melebeşîr Warol got îdarevanê İtihadul Ulema yê Tirkiyeyê ye wê bike paşê peyama pîrozbahiyê ya serokê giştiyê Hudapar muhterem İshak Sağlam heye paşê înşallah sekreterê giştiyê Yekîtiya Aliman ya Cîhanê birêz muhterem Profesör Doktor Şeyx Alî Muhittin Qaradağî paşê axaftina muhterem Doktor Abdullah Weysî serokê Yekîtiya Alimê Kurdistan e paşê axaftina sosyolog nivîskar muhterem Abdurrahman Aslan e paşê axaftina muhterem Profesör Doktor Salahattin Muhammed Bahauddin e rûniştina yekemîn bi van axaftina wê dawî bibe ya duyemîn jî destpêka wê saet li Dudyaye ya duyemîn serokê Komala İslamiya Kurdistan ji xwe niha li ser ekrana ye muhterem Haydar Alî Bapîr wê axaftinekê bike paşê ji Şêxê Sûrî ji Şêxê Xeznayê muhterem Şeyh Muhammed Zahal el-Xeznewî wê biaxive axaftvanê heftemîn jî yê endamê hayata rêveberiya İtihadul Ulemayê Hereketa Dawet û Islah ya İranê muhterem Doktor Resul Muhammedî ye belê niha jî ji bo pêşkêşkirina sînevizyonê sînevizyonek me heye di derheqê bernamê hevdîtina ulema de hûn hez dikin bi kurtahî em ê sînevizyonê temaşe bikin û paşê em ê rêza peyvê bidin axaftvanê xwe Sînevizyon heger ne amade be sînevizyon ne amade be alîkarê serokê giştiyê İtihadul Ulemayê Tirkiyeyê û koordînatorê hevdîtina aliman ya çar perçê Kurdistan Seyda birêz Seyda muhterem Melebeşîr Şimşek ji bo axaftinê amade ye fermû mamoste Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Alim û Seydayê hêja mihvanên ezîz xuşk û birayê me yên ku bi wasta çapemeniyê li me temaşe dikin li me guhdarî dikin ez we hemûya bi silavê Xuda silav dikim Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ji bo hevdîtina aliman ya pêncemîn ku em îro amade dikin hûn tev bi xêr hatin sersera û serçavara hatin bernamê me yên hevdîtina aliman ê ku me berî vêga tertîb kiribûn bûbûn wesîla gelek xêr û bereketa em hêvî dikin ku bernama me ye pencemîn jî bibe wesîla xêr û bereketê û bibe wesîla çareserkirina pirsgirêkên Müslümana
سەیدا و عالمێن بقیمەت ژوە تەڤە خویایەک و ئیرۆ دناو عالەما ئیسلامێدا سیاسی civakî exlaqî aîlevî îbadî pirsgirêkên mezin hene di wextekî wiha de hevdîtina aliman ji bo tespîtkirina van pirsgirêka û îstîşarekirina çareseriya van pirsgirêka zehf muhim e lêbelê ya muhimtir di van rojê dawî de yek jê di serî de li Fransa û li gelekî Ewropa her roj li İslamê li pêxemberê İslamê li Qur'anê li muqeddesatên Müslümanan êrîşên fiîlî û qewlî têne kirin li aliyê dî hinek rêweberên Müslümana li ser navê asayîbûnê li ser navê normalbûnê bi İsraîl re da'wa Qudsê li da'wa Qudsê xıyanetê dikin di van roja da li darxistina hevdîtina aliman ya pêncemîn zêdetir ehemmiyetê arz dike lewra bi wasta van civîna lazim e ulema li hember van hücûm û xeletiya bi rastî û bi cesurtî dengê xwe bilind bikin û xelqê xwe yê Müslüman şiyar bikin mêhvanê biqîmet me dixwest ku weke her sal em we li mekanê xwe me bixista mêhvan me ji we re xizmet bikira û we jî mesajê xwe yê biqîmet ji xelqê xwe re pêşkêş kirba lêbelê ji ber vê nexweşiya korona îmkan çê nebû xuda we û temamê Müslümana ji vê nexweşiyê û temamê nexweşiyê maddî manewî muhafaza bike înşallah bernama me bibe wesîle ji bo izzeta Müslümana ji bo yekîtî biratî û sulh û selameta Müslümana înşallah mêhvanê biqîmet malûm e win jî dizanin roja buhirî li İzmîrê li bajarê Tirkiyeyê İzmîrê zelzelekekî muhim çêbû û gelek însan tê de heyata xwe ji dest dan gelek jî birîndar bûne em ji xuda ji bo miriya rehmê ji xuda dixwazin û ji bo birîndar û nexweşa jî şîfayê ji xuda dixwazin û ji bo temamê xelqê xwe û ehlê musîbetê sabr û tehemmülê dixwazin înşallah xusûsekî dî jî malûm e serokê îttihadê Seyda Mele Enwer selamê wî li temamê mêhvana hene ji bo ku Seyda jî bi nexweşiya korona mübtela bûye îmkan tune bû ku beşdarî vê bernamê bibe lêbelê ji xwe selavê wî ji we re hene û wê înşallah Seyda Mele Mizgîn jî wê mesajê Seyda înşallahu teala wê pêşkêş bike ji we re em careke dîtirê ji we tev de redibêjin ون بخیر هاتن سر سراسر چاوار هاتن خدای تعالی جو تف راضی به السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدا جی سیدا راضی به براستی جی سیدا جبو و آخافتناوی هر رکبار ام پیروزباهی خو پیشکشی سیدا ملا بشیر دکن بشدارن عزیز نهاجی جبو آخافتنه بکی اداروان اتحاد العلماء یه ترکی سیدا محترم سیدا ملا بشیر وارول بناوی خوی نامدار سیدای ملا مزگین ام دعوتی میکروفون دکن شخوا سیدا جانی زمان سیدای ملا انور بسدم گو بو کرونا بو سیدا سرناوی ویل سرناوی اتحاد انشالله و سلاوکی و بکه کرم کن سیدا
Seyda amadeye inşallah ve bakıva kerem kin Seyda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ميبان عزيز سيدان حرمات خير هاتنا في برنامج خدا تعالى خيرا ومظنك مستر شعب مراهاتنا في برنامج ده في مسألة مهمة هلا وقالي الدنيا إجرابنا أو هرسي مسألة جي أبن معلومة وانا مسألة تطبيعية هي مسألة ابن يارتين دجمنانتيا فرنسا ماكرون و دستگیرتیه وی هنا ومسألة كورونا هي اب هر سي مسألة د دنيا د ايرو زحف دجيكي مهم دنا ام دفيل سرفانا كاب سكنن كمسؤولية علماء مجلس سرفان تشيا امل سريه هناكي بسكنن مسألة تطبيعي مسألة ناوي دانين التطبيع تطبيع تشتيكو معتدل بن تشتيكو نغريب بن هابوكي فيا مملكتك إسلامي هلا مقدسات إسلامي أرضك وكا قدسي مسجد الأقصى ولا إشغال كرنش طرف قومك كخدي لعنة لوان آنية فتنة سري الدنيا تفن طرف وان ولا إشغال كرن مرفي نورمال ببينا مرفي وناقي طبيعي ببينا أبيات شكي غريبة هبي أف خيانتك زح مظنة بهر تشتيرة هم بأمانة خديرة بأمانة پیغمبر بأمانة أمة إسلامي را أبيا خيانتك مظنة بل أف خيانتها هنكي جيرا قلفك أو كرنا سروكي وان جوارا قلفك يعني امبرياليزم جيهاني جوان را قلفك دانينا جيرا قوتنا التطبيع جبرد اف خيانتنا هيج وقتا ابن سلول و كو دائمي خستيه بيهوديه عرب طرفي بدجمني اسلامي را خستيه اتفاقي بك ابج هنجي و افيا هيا قول تعالى تحقي وان برد قران ده قوتيه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين دجيك ديدا خوي تعالى جل جلاله دو قرآن دوها بيان كريا ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم مسألة تطبيعي كو نج حكامي عربا تشيبنا بلكي ديسا أو كوي هم معنا كوي هبنا أما اشترف حكامي عربا بالخاصة أفيكو دعوة عربيتية كن ورابا جيك جأرضا عربا وجأرضا إسلامي ولا أو كرني إشغال كرن باحتلال كرن وفياجي طبيعي ببينن نورمال ببينن أفيات تشتكي غريبة طبي اف جسارت خوی هانه که کوستاندنه جه وی حال پریشانیا مسلمان استاندنه ایرو چقاس اسلام عقیده و ناکه مقدسات و شعب مسلمان ده بچوک ببن چقا انسان اسلامی دور ببن حکام منافق حکام خاین جی جسارت دستینن کو دها راحتر منافقیا خو درخنه دروه تشتيت قلبي خد دها زيتر درخن دربه اف جسارت جور دستينن اگر كو خلق مسلمان
بإسلام و حساسيتا وان زيده بونا اف جسارتا هاني نت كرن و خيانتا قلبي خو منافقيا خو إظهار نت كرن يكدي مسألة كدي آد دوا زمان مطنقة أمنا خوازن زيده السرب ساكنين مسألة فرنسا aslında mesela Fransa tenenine, mesela Avrupa teviye, ne mesela Avrupa teneyici, mesela emperyalizma cihaniye, ev mesela hani ki neyarti ki nu lehember İslami evkirine evci bir sebebi ve naki emdit iştadet binin. Yek jişberku alema İslami, halkı jehef ketiye, halkı Müslüman jiş İslami gelek sar bune, dur bune, cesareti jvirdistinin, هذا دوا إيك وان تخافيت تحريك تكا وان مجبوري في عيشي تكا أو يعني إيرو إسلام دناف أوروبا ده دناف عالما مثلا أوروبا ده دناف عالما كفري ده زيادة ببيش فتشا جبركو ببيش فتشا بري منافقي دقوتن حريات هي دناف مدى دقو ديمقراطي هي دناف مدى کی چی بیجه سربسته کی چی بکه سربسته اما انبیا دده نشاندن او پیشوچونا اسلامی وان ترسینه و وان تخکو ماسکا خداتینن پردا سر روی خداتینن و بعلنی ایدی وان تشتیکو حتی ایرو کجوار مقدس بون دموکراسی مقدس کو حریت کو گویا دگوتن مقدسه او یا هنکی دقتین داویج نکوشکی نیارتیا خو به هر آوایج اسلامی و مسلمان و پیغمبری اسلامی را اعلان کن. اف سبب طبی اف جی کس دویده جی موفق نبویه. حتی ایرو ایکو نیارتیا اسلامی کرنه ها بعلنی کرنه ها بدزی کرنه جبرکو خودی اسلامی خودی پیغمبری اسلامی پیغمبری انسانیتی جبرکو خدای جل جلاله جبر ويناكي حتى إيرو إيكو أبنى يارتكنا موفق نبونش إيرو بيفجي بزنا خده موفق نابن خده القرآن ده قالك آية ده بيان كريا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم آية جديدة أخوة تعالى قلت إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم آية كدي جي زحف آية ككرتة أما معنى وزحف فرايا خذ تعالى القرآن ده بيان إن شانئك هو الأبتر إيكو ضد تبا إيكو مخالف تبا إيكو دجمني تبا إيه أبتر أوى إيكو مغلوب بنسل بمين أوى مثلا ما يسسياك وأم لسري بساكنين مثلا ما يقرونا بو نخوشية عصرية بلكي نخوشية حزار صالي بلكي نخوشي كوها حتى بلكي إنسانية ندي تبكو أفقد صحك فرده جيستان دبا تمام إنسانيتي خصبة بن تأثير أخوة همن كتبه هر مالي ده أف يا نخوشي كوها بلكي نهات بديتني أف طبي نخوشي في شكل جي سبب فان نخوشي وها بيت حديثك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كريه حديث بي إذا وقتاكو جناه ببنى عمومي في رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا وقتاك جناه ببنى عمومي خديش طرف خفع عذاب عمومي تشينه اف حديث هانيجي ام سلمة رواية كريه إذا اف او كهاني ايرو عموما د عالم اسلامي دجي ود عالم كفري دجي د هرجي د ايرو دوربونه كشخده هي بل انسان دوربونه مثلا كافرة بلكي دوربوناش پیغمبر هبو مثلا اف الله باوري بخده هبون باوري پیغمبر اسلامي تنبون اي يهودي ديسا في شكله اما ايرو عمومي olarak بدينيك الدنيا بو يا حاكم بأوليك الدنيا بو يا حاكم herkes
خداش حسابي خود درخستنا بحثا خودي بويا عيب خبردانا دد او كذا نافي خودي بحثا خوي تالا بويا عيب د عالما مسألة دنيا تفي ده أبي هانيجي طبي مصيبتك مزنا بويا سببي كو خودي تعالى جل جلاله مصيبتك عام داية إنسانا خديت بجا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله يعني مصيبتك ولا بإذن خديته بي خدي مصيبتنا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير دفاع آيات هذا أف مصيبتي كوتنش طرف خديبتين سبب كسبة دستي إنسانتين يعني إنسان كو وقتا خو مستحق مصيبتها نك خدي تعالى مصيبتها بسر إنسان وناشينا دي جبر بيناكي إيرو دمينة چه دمينة وظيفة إنسانا وظيفة وان أبكو توبة بكن بل بربي خو هرن وقتا بربي خو إنسان نچن مثلا خدي تعالى جل جلاله دبي وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وأن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير أبجي مصيبتها هانيكي تشارا وجبوكو سر دنياي مصيبة رابج نا مسلمان رابة أوكك هي أف سبب فيناكي كو يعني جرى إنسان بربخودي هرن إيدي إنسان جيرو هم أف مسألة تطبيعي هم أف مسألة فرنسا هم أف مسألة مصيبتي شارع ويناكي أم دي عالم عدد بينن جميع خلاصية عالم وقتك وعالم شبركو خدي تعالى جل بيغمبر صلى الله عليه وسلم قلتي العلماء ورثة الأنبياء عالم وارسي بيغمبرانا أف حديث كرته أما معناه زحفرية مسؤولية خوي دركتنا الإنسانية وظيفة بيغمبرايا عالم جيرو وارسي وينا وارسي ويجرك خويتي الإنسانية بكن نر مسلمانات تاني جر الإنسانية جي بكن إيدي أم إيرو عالم ما إيرو بسبب هناك كيما صياب بسبب هناك أرتق أمنافكي شنافي لكن بسبب هناك إيرو وظيفة خوش باش بدمينن أف وظيفة هاند بس بيكود نام المسلمان إسلامي دور دبن عالم إنسانية جي عمومي إسلامي دور دبن أفجد بس سببي هم جسارتا كافرة هم جسارتا منافقة كو قالك مقدسات بابن بن بيخوا منافقية خو إظهار بكن هم سببي كو مصيبتي بلاي خودي عمومي بسر إنسانيتي وبسر مسلمان هفتين جبر في چاره وقتان بخوازن جبيرة تداوي كي بين تداوي تك أمد عالم عدد بينن عالم جرك أو وظيفة پیغمبر كودانية سر مليوان كو وظيفة پیغمبره ووظيفة خوش دل بين نجي و في تشتي هانكي جدل دستي خو بيخنا بن في باري هاني ده والإنسانية والإسلام والمسلمان خويتية بكن شو روج جرى جوان رتنبه شو روج جرك تبلیغ وی دین هانیکی بکن مسلمان اجبو شیار بکن قارشی وان مسئولیت هانیکی و چاره اوه ام چاره دویدد بینن و بلکه جبرکو ما يعني زمان جي هندك بو خدج ورازي با والمقداري كر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدا سيدار رازي با خدا أجر مكافاتاوي بزداي بدا. میوانن هجا سینوزیون یا درباره هفدیتنا علما یا یه بریجی پاشاروجی آماده یا برادر دبیجن آماده هون حز دکن ام تماشا بکن پشترا ام بردوام بکن برنامه ها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغني الكريم الفتاح الذي شرح صدور العلماء العاملين في المساء والصباح، والصلاة والسلام على من كان هاديا مهديا إماما لأئمة قبلة الإرشاد القائل: العلماء ورثة الأنبياء، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
كان الملتقى الأول للعلماء بتاريخ 2015 بحضور مفكرين وعلماء للحديث في المناحي العلمية والتطرق لأحوال الأمة ومشاكلها، واستمر الملتقى بعد ذلك بشكل دوري ومنتظم بعد توقف في عام 2017 لعدم توفر المناخ المناسب لإعداد الملتقى في ذلك العام. تغمرنا السعادة من جديد في هذه السنة بحضور العديد من الشخصيات العلمية من مفكرين ومتنورين وناشطين من دول وبلدات مختلفة. حاولنا وسنحاول في ملتقياتنا تناول جميع القضايا والمشاكل التي تهم عالمنا الإسلامي، مركزين على كبيرها دون إهمال صغيرها، إلى جانب عدم الانهماك في القضايا الهامشية. كما أننا بذلنا جهدنا لتشخيص المشاكل بصورة صحيحة، وانتهجنا في سبيل ذلك الطرق البديلة لحلها. كما أننا حاولنا إيجاد خطط منهجية لكيفية إخراج الأمة من واقعها الحالي الذي لا يرضينا، وأكدنا على وجه الخصوص الدور المهم الذي يقوم به العلماء والمدارس الإسلامية في كل هذه الجهود، لأننا متيقنون بأن الأمة لا تصل إلى أيامها المشرفة إلا باتخاذ العلماء والمدارس الإسلامية روادا لها. بناء عليه كان ينبغي أن يجتمع العلماء ويتحاوروا في مشاكل الأمة ويبحثوا في حلها، لكي يكون للعلماء والمدارس الإسلامية الدور الرائد في ذلك. في هذا الملتقى سنتناول مجددا مشاكلنا ونركز على مناهج معالجتها، وسنتخذ قرارات جديدة. لكن يجب أن نعلم أنه ينبغي لوصول هذه الملتقيات لأهدافها ينبغي أن يتبناها كل من شارك فيها، وأن يتحدث عنها في بلده، وأن يعلم الرأي العام بها. كلما وصلت القرارات المتخذة في ملتقياتنا إلى أكبر عدد ممكن، وزاد عدد المشاركين فيها مع النظر إلى مستواهم، ووصلت لأكبر قدر من الناس، زادت نسبة نجاح الملتقيات وفكرتها. وأخيراً نشكر الله الذي أغدق علينا بهذه النعم وبترتيب هذه الملتقيات، والحمد لله رب العالمين. بله میوان عزیز، برنامه ما هفدیتنا پنجمین به جذب و جوش بردوام دکه. نهاجی جبو سلاوه که لو بکه میوان عزیز جناب او بکه سکرتر گیشتی اتحاد العلماء والمدارس ترکی محترم مولا محمد özer فرمو ماموستا. بسم الله الرحمن الرحيم. کک محمد مولا محمد özer razı be. Mevanen heja seroke hudapar ye gişti muhterem ishak sağlam sedem kongreyawan ya partiye hebuyi nikari bu zindi beşdari
برنامه ببا جبر وی پیامک یا پیروزباهی بویدو برای کریه جبو کنفرانسی بویدو پیامک برای کریه نها جی پیاما برس اسحاق ساغلام ورس پیش بریوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا السلام وحرمته خو جبو حمو باشداران وتماشاوان را پیشکشکم چند روز بره بصدام بنخوشی کرونا کتیه خصوصا سرک اتحاد العلماء ماموستا مالانور قلیچ حسن را شفایش خودت خوازم سيدا ومامستين عزيز بيجوان ون كارك بقيمات وبرومات بكتينن أفكار و هذه دخل قيم مصدوم بندست إن شاء الله ذي كار و جبو حمو بسكريك ونخوشيان أمته وببت شارع ودرمان از هذه دكم أب هفدتني عالمان يا هر سال ترتيب دبا جبو أمته إسلامي رببا وسيلة خير وخوشي وآزادية بيجوان عالم وارث و امیندارن پیغمبرانه دعوا کردن و پروردهی جواک ده بار هر گران لسر ملیوانه دامازراندن جواک فاضل و با اخلاق هو به دست عالمان ممکنه به دنگماین عالمان صدم مرن جواک معنویه دوی وارده جبو چاره سرکرن پسکریکن امت انشالله عالم ما و سرفراز و موفق ببن. جبو محافظه قیمت ما اخلاقی و معنوی لازمه شیخ و عالم ما سیاست مدار و روشنبیر ما به هفره بخبتن. عالم کفر نکاربون به تانق و توپ خو ولات مخرا بکن و سنور ما بن پی بکن. لی ام دبینن بچک و سلاح فتنه فسادی و نجات پرستیه ایرش قلعه ما و سنور ما دکن. عالم ما روشنبیر ما سیاست مدار و اکادمیسیان ما و کسایت ما هجا و قدر بلند لازمه جوان حیله و پلان وان هایدار بن و بکار و بار بن بگومان خباتن جبو وی کار تکرن پر مهمن ایرو وارو ولاتن ما دبن لنگان دیا جغرافیا ما دبن اشغال امپریالیستان دیا لهر آلی قیرون و زارن دایک و باوان مجو مورانا موشک و بومبا لسر باجار ما کم نابن ددمن وهذا لازم ام ترك نقاش و بربری نافخوی خصوصا یا مذهبی و مشربی و قومی بکن مالسف ام نقاش دناف مدى دبا سبب اختلاف دوبندی شر و حسد تداوی وی برین معنوی وصفه عالمانه عالم حكيم نخوشي معنوية أمتنا قالي سيدا ومامستا قالي تماشوان هجا عالم ما لازمه هيفي وأميدة بدن نستنلو هيفي وأميدة جوان من شكستيا وخاصة شخصيات خوي إسلامي وندا كرنا خلاصية خو لبر دارين امبرياليستان دبينن إيرو لازمه عالمو رهبرن ما بالنسل ما نو بدن زانين کو خلاصی کردان به فکر و ایدئولوژی اروپا و امریکا نینه خلاصی کردان بس عدالت اسلام ده لازمه ام بجوانن خو بدنه هین کرن چاره سری همو درد و کلو کشه ما دنابمه ده هیزن امپریالیست و غلام وان ده تو دمان ده جمره نبونه دوست و جیرو ویده جی نابونه دوست نیارن اسلامی جبو خو خورت بینن و مسلمان بقوت دبینن ایرو حقارت المقدسات ما دکن امت اسلامی جبر اختلاف و دوبندی کتین آوان ایرو نکارن برسوی وان بدن حتی حقارت لپیغمبر وان تکرن جبو برسوی وی حقارت جی دنگ وان نابیک بدل وی چی دبا بلا ببا دوی امت برسوی حقارت کل پیغمبر وان تکرن بدن او پیغمبر کو جان وان جی عزیزتره زیادتر 100 ساله بیت المقدس به صدم امت پرچپاری بویا و جهت بلا بویا دبن اشغال سیونیستان ده ایرو دخوازم به دست ادارهوان امت یه شرف و عزت خو فروتنه وی اشغال به امت بدن قبول کرن لازم امت وی اشغال قبول نکه
دوی واره دا لازم دنگ اول و هری بلند جا عالمان درکبه الحمدلله دوی واره دا دنگ عالم ما بلنده بس کفر پیلان و پروگرام خو بریا به 10 سالان دانینا جبو خراکرنه وام پیلان لازمه امت یک وجود با و به یک دنگ هم بره وام پیلان بسکنه و دنگ خو بلند بکه سیده و مامۆستایان عزیز از هەویدارم ئەف هەفدیتن ببن دەستپێک ji بۆ هێشیاریە مسلمان و ئازادی ئومەتê ez spasî û pîrozbahiyê xwe pêşkêşê hemû mêvan û beşdaran dikim û hemû ketkar û xizmetkarê bername pîroz dikim înşallah di hevdîtinê şeşomîn de ev musîbetê umumî dê rabe û em ê rûberû dîsa werin bi hev her şad û bextewar bin bimînin di xêr û xweşiyê de ام جی سپاسدارن بوی سروکی گشتی یهودا پار محترم اسحاق سالام بوی اف پیام جبو بشداران و بوی برنامه برای ام جی متشکر و سپاسدارن بوی جنابی وی بله میوانن هجا نهاجی جبو امی درباسی خالا اخافتنه ببن خالا یکمین ده 4 اخافتوانه مهنه یکمین جبو پشتی قرونای حیاتا دینیش آلی عبادت و معاملات و اخلاق و سکرتر گشتی یکیتی عالم جهان پروفسور دکتر محترم شیخ علی محیدین قرداغی ام جارکدن سلاو و رز و حرمت سروک اتحاد العلماء ماموستا ملا انورو یه اندام اتحاد یه شورای مرکزی و یه همین اعضای جماعت عرضو خدمتی جناب ماموستا دکن فرمو ماموستا بناوي خداي قورو مهربان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أصحاب الفضيلة والسماحة إخوتي الكرام أحييكم جميعا بتحية من عند الله مباركة طيبة وهي تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يشرفني صدقا ويسعدني حقا أن أكون بين هذه الكوكبة من العلماء الذين نظنهم إن شاء الله من العلماء الربانيين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم من ورثة الأنبياء الصادقين نتشرف بهذا الوجود ونشكر إخوتي الكرام العلماء الأفاضل اتحاد علماء المسلمين في تركيا رئيسا وأمينا عاما وللهيئة التنظيمية لهذا الملتقى أشكرهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم. أصحاب الفضيلة، رغم أن حديثي يتركز حول منهج الإسلام في قضية الجوائح، ولكني بما أن صاحب الفضيلة الشيخ بشير أشار إلى أهمية 3 قضايا فعلا أتحدث عن القضيتين الأوليتين بإيجاز لأصل إلى القضية الثالثة أيضا بتفصيل أقل، ولكن إن شاء الله لن أطيل على حضراتكم. أولا مسألة الرسوم المسيئة لأنفسهم حقيقة والموجهة إلى مقام حضرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الرسوم أثارت العالم الإسلامي، والذي أثاره أكبر وأكثر أن رئيس فرنسا يدعم ذلك، والصحافة الفرنسية وغير ذلك يدعمون بقوة ويشجعون على هذه المسألة، ويجعلون أن هذه القضية وأن هذه الإساءة هي من قيم الحرية للجمهورية في فرنسا.
لذلك أرى أن من واجبنا نحن المنتسبين إلى العلم المكلفين بالتبليغ المشرفين برسالة بهذه الوراثة فواجبنا أن نقوم بما يأتي. أولا الدفاع عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة. ثانيا التعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم والاهتمام الأكبر بالإعلام السوشيال ميديا بجميع اللغات لأنهم حقيقة لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في حالة الاستهزاء فقال سبحانه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وإنني رأيت بنفسي المخرج المسيء للفيلم المسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أسلم وكنت قدرا معه في ضيافة بالمملكة العربية السعودية فدخل الروضة النبوية المشرفة ولم أرى في عمري بكاء واعتذارا مثل هذا البكاء. وأنا بكيت كما قلت لأننا أيضا نحن مقصرون في عدم توصيل هذه الرسالة رسالة الرحمة إلى العالمين. الأمر الثالث مهم جدا في هذا المجال إخوتي الكرام. اليوم ونحن نتابع في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نتابع أن العالم الغربي والعلماني داخل بلادنا وخارج بلادنا يجعلون هذه المعركة قضية الرسوم المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلونها معركة بين الحرية وقدسية الحرية التي تمتاز بها فرنسا وجمهورية فرنسا وبين اللاحرية والاستبداد والدكتاتورية الذي يصفون به الإسلام وأن المسلمين لا يقبلون الحرية. فهنا واجبنا إخوتي الكرام. İşte buradaki görevimiz arkadaşlar, yapmamız gereken şey biz Müslümanlar olarak şunu söylememiz gerekiyor. Dünyaya ilk olarak hürriyeti, özgürlüğü anlatan, duyuran biziz. Biz Müslümanlarız. Değil mi? Şu ayet ile. İsteyen iman etsin, isteyen iman etmesin. Dolayısıyla bizler Allahu Teala'nın bizlere vermiş olduğu bu yükümlülüğü duyuruyoruz. Ondan dolayı kesinlikle biz onlarla tartışmaktan korkmuyoruz. Yani bu konuda, özgürlük konusunda onlarla konuşmaktan, onlarla diyaloğa girmekten korkmuyoruz. Evet. İşte bu konuda yapmamız gereken, bize düşen görev, evet, bunu duyurabilmek ve bunu anlatabilmek. İkinci konuya gelecek olursak çok değerli arkadaşlar, evet, ihtilal devleti ليست لأرض عادية لمسجدنا الأقصى الذي نقرأه ليل نهار سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الدولة المحتلة لقدسنا ولبقية الأراضي الفلسطينية حيث يجب أن يكون موقفنا واضحا جدا في رفض التطبيع واعتبار أن هذه الخطوات خيانة عظمى في حق الإسلام وفي حق الأجيال اللاحقة. وأنا أعتقد ربما أن إثارة هذه الرسوم المسيئة في هذا الوقت الذي تنشغل أمريكا بكل قوتها şu an bu gibi peygambere hakaret içeren bu gibi fotoğrafları, karikatürleri paylaşmak tam da Amerika'nın
İsrail'le normalleşmenin gerçekleşmesi için Arap ülkeleriyle anlaşma durumuna rağmen evet. Asıl meseleye gelecek olursak alimlerin bu söylediğimiz duruma karşı ve pandemiye karşı alimlerin takınması gereken tavır şudur. Çok değerli alimler, şunu kesin olarak biliyoruz ki İslam dini tüm zamanlara salih olan, tüm zamanlar için geçerli olan bir dindir. Evet. Evet. Bu gibi durumlara karşı hikmetle ve davranmamız gerekiyor. Ondan dolayı bu ayetin tefsirinde İmam Razi şunu söylüyor. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ayetini İmam Razi ictihadın vacip olduğunun başlangıcı olarak duyuruyor. Madem ki din kamil olmuş, o halde bunu duyurmamız, evet, dini tekrardan ayakta tutmamız için bunu yapmamız gerekiyor. Çok önemli şu 5 noktaya dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle, evet, alimlerin bu gibi durumlara karşı olan durumu mizan ve aklı selim ile olması gerekiyor. Evet. Evet. Birinci olarak Allah'a olan imanımızın güçlenmesi için yapmamız gereken şeyleri yapmamız. İkinci olarak ise vesilelere sarılmak. Sadece Allah'a tevekkül etmek değil, Allah'a tevekkül edip aynı zamanda vesilelere de sarılmak, vesileleri de yerine getirmek. Evet. Yine bu konuyla ilgili olarak evet, bu konudaki fetvalarımızın çok açık olması gerekiyor. Çünkü tedavi görmek, özellikle korona ile ilgili, evet, korona ile ilgili tedavi görmek, ilaç kullanmak gereklidir. Evet, alimlerin bu konuda işte la darara ve la dirar, zarar yoktur, zarara zararla karşılık vermek yoktur kaidesi ortadadır. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, çünkü insan kendi canına kıyamaz. Çünkü can Allah tarafından verilmiştir. İnsanları da tehlikeye atamayız. Evet, ondan dolayı evet, Sağlık Bakanlıklarının yapmış olduğu duyurulara dikkat çekmek, alimlerin bu konuda uyarılarına dikkat etmeleri, devam etmeleri gerekiyor. Evet. Üçüncü olarak ise korona ile ilgili olarak bu konuda üçüncü olarak ise şunları söyleyebiliriz. Evet, veba durumuna karşı nasıl davranmamız gerekiyor? Korona gibi vebalara karşı evet, kolaylık nasılsa, insanlar için nasıl kolay olacaksa ona tutunmamız gerekiyor. Bu konuda verilen fetvalara ve ruhsatlara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bu gibi meselelerde buna dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet. Çünkü olağanüstü durumlarda, bu gibi olağanüstü durumlarda bunu tedavi etmek için, bu gibi durumlarda dikkatli olmak için tesir fıkhını esas almamız gerekiyor. Dördüncü olarak ise çok değerli misafirler, evet, dördüncü olarak ise insanların mali durumunu göze almak bu gibi durumlarda, veba durumunda. Benim de bu konuda bir çalışmam var ve bunu da sizlere ileteceğim Allah'ın izniyle. Evet. Faiz ile muamele eden bankalarla vatandaşın nasıl davranması gerekiyor? Bu gibi konularda yapmış olduğum çalışmayı sizlere ileteceğim. Diğer bir konu ise fetvalarımızda yapmış olduğumuz hutbelerde, evet, yapmış olduğumuz hutbelerde bu konuya dikkat çekmek. Çünkü Peygamber Efendimiz bu konuda yumuşak davranmamız gerektiğini bizlere belirtiyor. Diğer bir konu ise, evet, insanları bu konuda uyarmamız, evet, her ne kadar camiye, evet, imam için her ne kadar camiye gelen kişiler olmasa da imamın onlarla irtibatını kesmemesi ve buna devam etmesi, o görevini ifa etmesi gerekiyor. Diğer bir konu ise, evet, bu gibi durumlarda yerimizde elbette saymayacağız. Yapmamız gereken şeyleri, alternatif olabilecek şeyleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Evet. Irak Kürdistan'ında bu çalışmaları yapan bir çalışma var. Ben de kendim de böyle bir çalışma yapmak istiyorum. Kendim de. Evet, bu konuda da göz önünde bulundurduğum kişi Ömer bin Abdülaziz'dir. Evet. Evet. Bu konuda benim de yapmak istediğim bir çalışma, böyle bir kurum kurmak ve bunu karşılıksız, faizsiz bir şekilde insanların hizmetine sunmak için böyle bir çalışma yapmayı, buna alternatif olarak böyle bir çalışma yapmayı istiyorum. أن يظهر مظهر العلماء بأنهم فعلا علماء ربانيون وهم ورثة الأنبياء سامحوني إذا كنت قد أطلت وأشكركم مرة Eğer أخرى. konuşmam biraz uzamışsa sizlerden özür diliyorum. Hepinize, katılımcıların hepsine çok teşekkür ediyorum. Sizleri gördüğüm için, sizlerle buluştuğum için mutluluğumu dile getiriyorum. Hepinizi Allah'a ısmarlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Rastî em jî zor hoşhal bûn careke din me dengê mamoste bihîst. Em gelek memnûnin bi lütf û muhebbet û saî û zehmetkeşa mamoste ya diriya dîn û biratî û millet û muhebbetê de. Bêguman ciyê teqdîr û rêzê ye ev zehmeta we. Xweda înşaallah we hifz bike ji bo ümmeta İslamê û bi giştî ji bo cemaata Kurdewarî û Müslümana bi xusûsî. Xweda înşallah emsalê we di nav alema İslamê de zêde bike. Tewfîqê bide we û umrê we dirêj bike înşallah ji bo ummetê. Mêvanên hêja bernama me ya hevdîtina alima ya pêncemîn got bûyda û konferans hatiye tertîbkirin bi cezb û coş berdewam dike. Niha bername di hinek televizyon de
zindî tê weşandin û sê çar zimana jî tê terceme kirin û ji bo got bigêje beşdaran. Niha jî ji bo axaftinê bike di mijara ji hêla manewî ve rastfêmkirina musîbeta di heyama musîbetan de tiştên divê bên kirin sebebên musîbetên bi vî rengî riyên xelasiya ji wan niha jî ji bo got axaftina xwe bike mamoste Şeyx mamoste muhterem Abdullah Weysî em davet dikin. Mamoste em rastî jî zor xweşhalin wextê dengî wî dibihîzin ruhiyê digirin. Silav û rêz û hurmetên me xusûsî û bi taybetî hene bo cenabê wî û hemû dost û ehbab û biraderên li Kurdistan. Fermû mamoste. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve afdalus salati ve etemmut teslim ala seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem el-meb'uthi rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Uhayyikum bi tahiyyetil İslam. Tahiyyetul İslami hiye's-selam ve aqulu esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. شاء القدر أن نلتقي اليوم في هذا الملتقى جميعا وكلنا ننتمي إلى القومية الكردية بغض النظر عن التعصب وكان من الأولى Allah'ın isteğiyle şu an buradayız. Çoğunluk Kürt olduğu için Kürtçe konuşmak isterdim ama evet, yalnız Arapça konuşma yapacağım. Çünkü şu an herkes diyorum ki bizim evet, Kur'an dili olduğu için Arapça ile de buluşmamız, sizlerle bu nurlu yüzlerle buluşmamız büyük bir şeref. لأنقل إليهم تحيات علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان حيث نحن نشارك أعمال هذا الملتقى العلمائي الخامس في ظروف عصيبة يمر بها البشرية بأسرها ألا وهو ظروف جائحة كورونا. Bugün burada toplamamızın sebebi de koronavirüs nedeniyle bu şekilde toplamak zorunda kaldık. Allah'tan temenni ediyorum ki bütün sizlere, bütün Müslümanlara sıhhatini geri iade etmesi, sıhhate kavuşturmasıdır. Bu programı, bu buluşmayı gerçekleştiren bütün herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu koronadan sonra tekrardan toplantımız yüz yüze olur. Temennimiz o şekilde. Allah gökyüzünden gelen Allah Teala'nın gönderdiği musibetlerin sebebine girmeden önce şunu demek istiyorum. Geçen hafta meydana gelen Peygamber Efendimiz hakkında iğrenç karikatürler yayınlandı. Maalesef biz bugün Kürdistan bölgesinde bunu şiddetle kınıyoruz. Bu iğrençliğe karşı duruyoruz. Bütün peygamberlerin, herhangi bir peygambere yapılan bu hakareti kesinlikle kabul etmiyoruz. Çünkü bize düşen hiçbir peygamber arasında hiçbir fark gözetmememizdir. Biz de hiçbir peygamber arasında fark gözetmeksizin bütün peygamberlere, hiçbir peygambere hakaret edilmemesinin çağrısı yapıyoruz. Hiç kimsenin bu hakareti yapmaya hakkı yoktur. Hakaret edemez hiçbir peygambere. Bu yapılan girişimler bugünün girişimleri değildir. Maalesef Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan hakaretler, saldırılar Peygamber Efendimiz'in gününden beri devam ediyor. Bugüne kadar gelmiş. Bugün de saldırılar devam ediyor. Onun devamıdır. Geçen hafta bu Peygamber Efendimiz hakkındaki karikatür maalesef bütün ümmeti tesir altına almıştır. Yani bütün ümmet etkilenmiştir bundan. Ve şu an dünyanın her yerinde bunun karşısında protestolar, boykotlar yapılıyor. Ve bizim de buna kesinlikle her ülkede, her bölgede destek vermemiz gerekiyor. Biz Müslümanlar olarak ve özellikle Kürdistan bölgesindeki alim olarak
konuşma özgürlüğünün olduğunu, tabir özgürlüğünün olduğunu inanıyoruz. Bu Allah-u Teala bütün insanlara, bütün Müslümanlara, insanlara bu özgürlüğü vermiştir. Hiç kimse arasında fark yoktur. Ancak saldırılar ve saldırılar ve maalesef bugün özgürlük olarak lanse ediliyor. Bunlar kesinlikle özgürlük olarak ele alınamaz. Bugün bizim yapmamız gereken şey Peygamber Efendimiz'i bütün dünyaya tanıtmak. Bütün dünyanın her yerinde Peygamber Efendimiz'e, Müslümanlara ya da kafirlere fark etmiyor. Herkese Peygamber'i daha çok tanıtmamız gerekiyor. Bugün bu fikirleri söyleyen kişilere karşı bu Peygamberimizin akidesini, düşüncesini, salih düşüncesini, doğru düşüncesini anlatmamız gerekiyor. Çünkü maalesef bazıları tanımadan yapıyorlar ya da bilerek düşmanlık yapıyorlar ve diğer insanları etkiliyorlar. Bunun için bizim kendi üzerimize düşen vacibimizi, görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Eğer biz görevimizi yerine getirmiyorsak, ki bugün getirmememizden dolayı düşünüyor. Maalesef düşman olanlar bunu kullanarak bu peygamber hakkında hiç bilgisi olmayanları kandırıyorlar. Televizyonlara çıkıp bu meseleyi anlatmamız, radyolarda anlatmamız, kitaplarda anlatmamız gerekiyor, konferanslarda anlatmamız gerekiyor. Biz onların ne logolarıyla, ne dinleriyle, ne düşünceleriyle alet etmeden biz düşünceyi anlatacağız. Çünkü onlara saldırırsak onlar da bize saldıracaklar. Biz kesinlikle saldırmayacağız. Biz bugün müşriklerin düşüncelerini gerekiyor. Çünkü hepsinin düşüncesi safsatadan ibarettir. Onun için onlarla konuşmamız ve bizim doğru fikri onlara iletmemiz. Bunun için bize gereken şey Peygamber Efendimiz'i korumak, Peygamber Efendimiz'i savunmak. Ancak bunu yaparken hikmetle, doğru yolla, güzel kelime sözlerle yerine getirmektir. Başkasına tesir edebilmek için yumuşak konuşmamız gerekiyor. Bizim Peygamber Efendimiz'in sünnetine çok iyi bir şekilde sarılmamız gerekiyor ki örnek alalım. Biz bugün Peygamber Efendimiz'e örnek almazsak onu da savunmamız mümkün olamaz. Bunun dışında gökyüzü, şimdi meselesine gelelim, koronavirüs meselesine gelelim. Allah Teala'nın yeryüzüne gönderdiği musibetler sünnetullah'tır. Biz alimlerin bu meseleleri değerlendirmesini iki başlık altında ele alabiliriz. Gökyüzünden gelen musibetler benden önce Doktor Ali Karadağ bu meseleye değindi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu meseleyi çok iyi değerlendirdi. Ben bu meseleye geçip diğer bir meseleye değinmek istiyorum. Bizim bu meseledeki alimler olarak nefsi ve ruhi meselesine durmak istiyorum. Kişinin Allah Teala tarafından imtihan edilmesi kesinlikle Allah Teala insanın imtihanı ve onun derecesini yükseltmesidir. Her ne kadar acı da olsa Allah Teala bunun da insanları yükseltmek istiyor. Yani bunun neticesinde bir güzellik vardır. Cezaların ağırı ve sevapların en yükseğidir. Bunun için Allah Teala Müslümanları ve bütün insanları imtihan ediyor ki bu imtihanlarla kendilerine geçsinler. Ve Allah Teala bunun onların derecelerini yükseltmek istiyor. Dünyada herhangi belki insan bunun karşılığını göremeyebilir ancak kesinlikle ahirette bunun karşılığını en iyi şekilde alacaktır. Allah Aleyhi ve Sellem şöyle söylemiştir. Allah Teala bir insan için hayrı istemiş, bir kişi için istemişse Allah Teala ona musibetleri gönderir. Eğer Allah Teala bir kişi için kötülük istemişse, onun zararını istemişse o kişi için de bütün belaları uzaklaştırır ki onun derecesi yükselmesin. Bunun için Allah Teala müminleri bu şekilde imtihan ediyor. Allah Teala kesinlikle bütün Müslümanlara, bütün insanlığa bu şekilde musibetler gönderiyor. Bunun karşısında sabredebilenler, nefsi kuvvetli olan, sabrı güçlü olanlardır. Bugün hadise de geçiyor.
bütün Müslümanın durumu her zaman hayırdır. Kendisine bir şer yakaladığı zaman kendisi sabreder, sevap alır. Kendisine bir şey yaptığı zaman kendisine bir iyilik geldiği zaman da buna şükreder ve derecesini yükseltir. Yani Müslümanın durumu her zaman derecedir, yüksekliktir, hayırdır. Bunun için bizim musibetlerle alay etmememiz, onlara karşı sabretmemiz gerekiyor ki sadece kafirler, sadece alay edenler, cahiller bu gibi musibetlerle alay eder, bu gibi musibetler sabretmezler. Bunun için bugün biz alimler olarak ilk önce nefsimizi hazırlamamız gerekiyor. Yani alimlerin Müslümanları musibetlerden önce nefislerini hazırlamaları gerekiyor. Onların nefislerini güçlendirmeleri gerekiyor. Çünkü sabır zordur ve nefsin yapması gereken bir şeydir. Bunun için alimler insanların, diğer halkın nefislerini güçlendirmesi gerekiyor. İkincisi ise alimlerin yapması gereken ikinci görev, müminlerin imanını güçlendirmesi gerekiyor. Çünkü Müslümanlar biliyorlar ki başlarına gelen bütün musibetler ne ertelenebilir ne de erken getirilebilir. Kaderdir, buna iman ediyorlar ve bu şekilde inanıyorlar. Bunun için imanları güçlendirmemiz ve onları imani mertebelere ulaştırmamız gerekiyor. En azından bu akideye sahip olmaları gerekiyor. Üçüncü yapmamız gereken şey ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve eski dönemdeki salih insanların başlarına gelen musibetleri düşünmemiz gerekiyor sürekli bir şekilde. Halka bunu söylemeye anlatmamız gerekiyor. Çünkü onlar salih kişilerdi ve birçok musibetle karşılaştılar ve bu şekilde mertebeleri yükseldi. Bizim de sürekli onları anlatmamız ve bunları halka anlatmamız gerekiyor. Çünkü sürekli sabrediyorlardı onlar da. Dördüncü mesele ise Allah Teala'nın sabrının ve fadlının çok geniş olduğunu bilmesi gerekiyor. Allah Teala'dan duasında istemesi gerekiyor. Allah Teala ayette şöyle buyuruyor: ben zannı üzerineyim. Yani beni nasıl biliyorsa o şekildeyim. Onun için insanlar daima Allah Teala hakkında suizan değil, hüsnü zanla yaklaşması gerekiyor. Çünkü yaşadığımız meselelere bu şekilde baktığımızda Allah Teala bizim meseleleri o şekilde evirecektir. Belki ayette de buyurduğu gibi sizin gördüğünüz birçok mesele vardır. Şer olarak görüyorsunuz ancak hayır olarak gördüğünüz birçok mesele de şerdir. Onun için her zaman bizim Allah Teala hakkında hüsnü zanda bulunmamız gerekiyor. Bizim bunun dışında dediğimiz gibi daha şiddetli bir şekilde musibetlere kalmış kişilere bakmamız ve kendimiz ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Altıncı yapmamız gereken şey ise yani yapmamız gereken şey bizim bilmemiz gerekir ki faziletler yüksek mertebe için, yani musibetler yüksek mertebelerdeki kişiler için geliyor. Ayette de bu hadiste de buyurulduğu gibi en büyük musibete düşen olan peygamberlerdir. Ondan sonra gelenler, ondan sonra peygamberlerden sonra gelenler için gelir musibetler. Yani kişinin musibeti kendi dininin, kendi inancının seviyesine göredir. Onun için o şekilde bir düşünceye sahip olmamız gerekiyor. İkincisi ise bizim karşılaştığımız bütün musibetler bizim musibetlerin bizim derecemizde günahlarımıza kefaret geldiğini bilmemiz gerekiyor. Bu üçüncü, sekizinci olarak ise Müslümanlar bir musibetle karşılaştığı zaman kendisinde bir hata olduğunu farkına varıp bu hatadan geri dönmesi gerekiyor. Çünkü her musibetin de bir karşılığı olabiliyor. Bir günahdan dolayı geliyor olabilir. Bunun için de kendi nefsini hesaba çekip yaptığı bu yanlışlardan tekrardan dönmesi gerekiyor. Dokuzuncusu ve sonuncusu olarak ise şikayetten ve bu şikayetten uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü bu insanın karşılaştığı musibetlerin hikmetinden uzak olan kişiler, anlamayan kişiler sadece şikayetçi olacaklardır. Allah-u Teala ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: yeryüzünde hiçbir musibet gelmemiş ki sana hiçbir musibet gelmemiştir ki Allah-u Teala'ya bu kolaydır.
Allah-u Teala size verdiğiniz ve size gönderdiği musibetlerde sevinmeniz değil, onlara ders almanız için gönderiyor. Bir kabile yolda giderken bir üzüldüklerini görüyor. Bir kişi de bunlar niye üzülüyorlar diye sormuş. Arap kabilesinden bir yanından geçerken. Onların işte bir kişisi ölmüş, ona üzülüyorlar. O da şöyle cevap veriyor. Diyor, bu insan onun imtihan olduğunu bilmiyorlar mı ki sabretmeleri gerekiyor ki dereceleri yükselsin. Temenni ediyorum ki inşallah bütün beldelerimizden, bütün ülkelerimizden bu korona hastalıkları uzaklaşır ve şifaya buluşuruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Serokê Yekîtiya Almanyayê Kurdistan Iraq Mamoste Şeyh Abdullah Veysi Xweda inşallah ve her daim aziz û serbilind bike tevfîqa we bide rêya xizmeta dîn û millet de pêngavê baştirîn bavêjin û hilînin. Belê mêvanên azîz niha jî axaftvanê me yê sêyemîn piştî koronayê heyata civakî li hember sosyolojiya civakî guheriyên nerînîn nû û tevdîlên divê bên stendin. Sosyolog nivîskar muhterem Abdullah Arslan divê mijarê de wê biaxive. Korona sonrası sosyal hayat değişen toplum sosyolojisine karşı yeni yaklaşımlar ve alınması gereken tedbirler. Sosyolog yazar Sayın Abdurrahman Arslan hocamız bize bu konuda bizi aydınlatacak. Buyurun Sayın Hocam, hoş geldiniz. Ses. Hocam mikrofonunuzu açmanız lazım. Benim mi? Tamam, başlayabilirim. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Naha em dikarin dest pê bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamun aleyküm. Bi navê Xudaya Rahman û Rahîm. Benim için bu kadar çok seydanın içinde bulunmak gerçekten de büyük bir mutluluk ve şeref. Yani ez di navbeyna van ew qasa seydaya deme ev ji min re kêfxweşiyekî pir mezin e. Konuşmamı biraz kısa tutacağım. Çünkü Ew ê tercümeden xeberdana dolayı min Kurt be. Lewra tercüme jî heye. Ew ê bê tercümekirin bi bal kurmancî ve. fakat konuşmacılardan dinlediklerimin ışığında izninizi alarak bir iki konuya değinmek istiyorum. Hocalarımızdan biri buna değindi. Ama ben tekrar değinmek istiyorum. Ve şunu yeni yetişen nesillerin şunu bilmesi gerektiği kanaatindeyim. O da Müslüman dünyanın, Müslümanların, Müslüman ümmetin önderleri alimlerdir. Biz aşağı yukarı 100 yıldan beri, bir asırdan fazladır bu önderliği entelektüeller götürmektedir. Bu bizim düşünce geleneğimize, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam'ın bıraktığı mirasa ve onun buyurduğu hadislerden gösterdiği gibi ona uygun bir şey değildir. Dolayısıyla alimlerimizin, seydalarımızın bu önderliği hiçbir zaman bırakmadıklarını biliyorum. Ama daha kuvvetlice buna sarılıp entelektüellerle gerektiğinde daha çok tartışarak bu önderliğin sürdürülmesinin bizim geleceğimiz açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Siz seydalar gibi dünyaya bakamıyoruz çünkü öyle bir eğitimden gelmedik. Fakat bizim gördüğümüz bazı şeyleri ise seydalar kusurumuza bakmasın, göremiyorlar.
Esas meselenin kendisi budur. İşte tam da bunun için belki oturup daha yoğun bir şekilde, daha derinliğine konuşmamız gerekiyor. Mesela az önce özgürlük dedik. Özgürlüğün ideolojik bir inşa olduğunu konuşmamız gerekiyor. İslam'da ideoloji, özgürlük vardır, hürriyet vardır demekle bu iş bitmiyor. Onun Batı'ya ait bir inşa olduğunu, ideolojik bir inşa olduğunu, dolayısıyla bunun tahlil edilmesi gerektiğini, neden bizim bazı konularda onların dediği şekilde rahatça ya da özgürce konuşamayacağımızı anlatmamız gerekiyor. İkinci hususta yine bu sağlıkla ilgili olarak da elbette ki biz vesilelere sarılacağız. Bunda bir şüphe yok. Fakat bugün sağlık devletleştirilmiştir artık. Dolayısıyla dünün dünyasındaki sağlık sorunlarını çözmekle bugünün dünyasında karşılaştığımız sağlık sorunlarını çözmek arasında otorite açısından biraz fark vardır. Sağlığın devletin tekeline geçtiği toplumlarda ki modern toplumlarda geçmiştir. O zaman dinin hükümleri ihmal edilir. Benim de naçizane bugün size arz etmeye çalışacağım düşüncelerimde biraz bu konuya değinmek istedim. Her şeyden önce siz alimlerin belki aydınlarında nasıl bir dünyada yaşadığımız üzerinde bir konuşmamız gerekiyor. Sorun sadece Macron'un hakareti değildir. Elbette ki hiç kimsenin hiçbir peygambere hakaretine biz Müslümanlar razı olamayız. Bu bütün gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin savunucusu durumundadır Müslümanlar. Burada bir şüphe yok. Fakat nasıl bir dünyada yaşadığımız üzerinde iyice düşünmemiz lazım. Sadece İslam'a değil, Allah, peygamber, din diyen her şeyden rahatsız olan bir dünyada yaşıyoruz artık. Onların deyimiyle nihilist bir dünyada yaşıyoruz. Önce Müslümanların bu konuda uyarılması lazım. Aziz Müslümanlar, siz nihilist bir dünyada yaşıyorsunuz ve nihilizm de budur. Onlar nihilist olan dinden, imandan, Allah'tan ister Hristiyani anlamda, ister Musevilik anlamında, ister Taoculuk anlamında olsun hoşlanmaz bu nihilist dünya. Bu Avrupalıların da karşılaştığı bir problemdir ve kendilerinin de söylediği bir problemdir. Şimdi bu hastalık sırasında efendim karşılaştığımız şeylerden birisi şu. Elbette ki hastalık tıpla ilgili bir şey. Fakat her hastalık, her afet gibi elbette ki onun insanla ilgili bir tarafı var ve insanın da sosyal bir varlık olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla da eğer siz sağlık deyip sadece insanın bedenini ele alırsanız onun başta din olmak üzere bütün dünyasını yıkarsınız. Bugün aslında karşılaştığımız mesele budur. Beden öne çıkmıştır. Beden üzerinde konuşuyoruz. Yani bedenin sağlığı üzerinde konuşuyoruz. Fakat dediğim gibi sorun sadece beden değil. O bedenin sahibinin bir dünyası vardır. Sosyal ilişkileri vardır. İnandığı inancı vardır. İşte hayata bakma biçimi vardır. Bütün bunların hepsi ihmal edilmektedir. Sadece o bedenin iyileştirilmesine yönelik bir çaba söz konusudur. Ben bunun çok dünyaya Müslümanca bakmaya uygun bir bakış olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla sorulardan biri şu, evet bir sürü tedbirler alınıyor ama tabii da peki dinin bunun içine yeri nedir? Yani ister hasta olan Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun ya da kim olursa olsun ama dinin bu konudaki yeri nedir? Önce bunu konuşmamız da lazım bence yani. Hani çünkü niye derseniz hastalık çıktığından beri hastalıktan bahsediyoruz ama bu hastalığın içinde tıbbın yerini konuşuyoruz, ilacın yerini konuşuyoruz, tedbirleri konuşuyoruz. Fakat dinin yerini konuşmuyoruz. Bu biz Müslüman açısından zihinsel bir kırılmadır aslında.
Elbette ki tarihte büyük salgınlar olmuşlardır. Bunu tarih kitaplarından öğreniyoruz, biliyoruz. Ama en salgın zamanlarında bile insanlar mabetlere sığınmış ve dua etmişlerdir. Ama bugünün karşılaştığımız hadisesinde tam tersine mabetler kapatılmıştır. Bunu herhangi birilerini suçlamak için söylemiyorum. Sadece karşılaştığımız durumun resmini çekmeye çalışıyorum. Yani dolayısıyla insanlar bir bakıma tedbir derken birbirlerinden yalıtılmış, birbirlerinden uzaklaştırılmış bir durum içinde yani yaşamaktayız. Ve bunun adına tedbir diyoruz. Gerçekten bunun ne kadar sağlığımızı koruduğu hakkında da çok bilgi sahibi değiliz. Çünkü hastalık hakkında da bir bilgi sahibi değiliz aslında. Çok şey söyleniyor ama yine de bir belirsizlik var. Tam da bu çağımıza uygun bir şey yani. Çağımız da belirsizlik çağı, hastalık da belirsizlik çağı. Ve esas önemli şeylerden birisi de şu, tarihin belki de en ölümcül silahlarına sahip bir dünyada bir virüs insanlarla muazzam bir orantısızlık içinde bence yapıyor, meydan okuyor. Bu da önemli. Çağımız insanı için bence bu da çok önemli bir şeydir yani. Çünkü burada bir virüs var ve bir dünyanın belki de dünyayı 10 kat yok edecek ölümcül silahlara sahip bir dünya var ve bunun arasındaki bir gerilimi yaşıyoruz biz. Efendim. Dolayısıyla bugün insanlık tıbbın kontrolü altına, kanatları altına alınmış bir süreci yaşıyor. Yani ama dediğim gibi daha önceden insanlar dinin şemsiyesi altına girerek bir çare arıyorlardı. Bu tedbirleri ihmal etmek anlamına gelmez. Yani biz genel olarak dikkatimizi vesilelere çekiyoruz ama insanlar dünün dünyasında da insanlar vesilelere yine sarılmışlardı. Ama yine de yani kurtuluşun geleceği kaynağın mabetlerde Allah'a yalvararak aramışlardı. Oysa bizim bugün kapatılmış mabetlerin haricinde sadece sağlık üzerinden teslim devletin ve de sağlık paradigmasının teslim aldığı bir insanlıkla karşı karşıyayız. En azından yaşadığımız ülke açısından konuşursak yani. Tabii ki bu bize insanın ne kadar çok ölümden artık korktuğunu, hayatı ne kadar çok sevdiğini de bize işaret ediyor. Eğer biz bu kadar ölümden korkmasaydık, sağlık paradigması, tıp bizi bu kadar şemsiyesi altına alıp istediği gibi güdemezdi. Dolayısıyla burada bir itikatla da ilgili bir sorunumuzun olduğunu galiba hatırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Efendim. Üstelik bugün dünyada hastalıkla ilgili insanlar aşağı yukarı aynı dili konuşuyorlar. Yani nedir bu? Sağlığın dili, iktisadın dili ve siyasetin dilidir. Tamam da dinin dili nerededir? Eğer biz Müslüman olarak konuşacaksak o zaman dinin dili nerededir? Bunu da gündeme getirmemiz lazım. Acaba biz Müslümanlar kendimize ait bir dil inşa ederek bu meseleleri konuşabilir miyiz? Elbette ki sağlığı, vesileleri ihmal etmeden, iktisadı ya da siyaseti her neyse ihmal etmeden ama acaba biz Müslümanlar kendimize ait bir dil inşa edebilir miyiz? O dil üzerinden konuşabilir miyiz? Ben bu sorumluluğun birinci dereceden alimlerimize ait olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben kişisel olarak konuşursa ben öyle bir eğitimden gelmedim. Benim gücüm de yani yetkinliğim de birikimim de buna el vermez. Dolayısıyla da bu birinci dereceden alimlerimizin sorunudur. Ama bu alimlerimizi belki de bu konularda tartışmaya davet ederek belki bu sorunu biraz çözebiliriz yani. Yani elbette sabır göstereceğiz. Allah'tan tevekkül geldi diye tevekkül edeceğiz ama mesela aynı şeyler depremde de böyledir. Sadece jeoloji mühendisleri konuşuyor. Deprem ustaları konuşuyor. Ve biz onlar konuştukça, onlar insanın sağlığından bahsettikçe insanlar da dinden uzaklaşıyorlar. Burada enteresan bir şey var, bir çatışmacı bir ortam vardır diye düşünüyor. Yani. Kısa kesmeye çalışıyorum çünkü konuşmam biraz uzun ama vaktimiz de azdır.
şunu söylemek istiyorum. Elbette ki hastalığın çaresi bulunacaktır. Fakat hastalığın çaresini bugün bazıları öyle diyor. Yani din diyorsunuz ama neticede bilim bunun çözmesini çözecektir. Sorun bu değil. Sorun hastalığın asli sebebini hatırlayabilmektir. Bize bugünkü bilim bunu hatırlamamamız için çaba sarf ediyor. Ya da bugünkü kültür, ya da bugünkü anlayış, bugünkü zihniyet dünyamız bize bunu hatırlatmıyor. Hatırlatmak için de, hatırlamamamız için de çaba sarf ediyor. Dolayısıyla bu Müslüman zihnin hadiseyi İslam'dan uzaklaşarak bakması demektir. Biz bunun üstesinden gelmemiz gerekir diye düşünüyorum. Genel olarak iktisadi bir krizin olacağından korkulmaktadır. Eğer sonuçları itibariyle konuşursak, bildiğim kadarıyla 5 dakika vaktim var efendim. Evet, dünyada insanların ölümünden bence korkulmuyor. Esas korkulan ekonomik sistemin çökmesidir. Çünkü modern ekonomik sistem, modern toplum ekonomik sistem üzerine kurulmuştur. Onu yaşatan dini bir güç değildir. Toplumun değerleri değildir. Yani hatta bir özgürlük tutkusu da değildir. Esas onu yaşatan ekonomik sahiplerdir, ekonomik unsurlardır, ekonomik ideallerdir diyelim. Dolayısıyla da sistemin en çok korktuğu bence insan ölümleri değil. Yani ekonominin çökmesidir. Bir ihtimal var mı? İhtimal vardır. Eğer bu iş uzarsa yani öyle bir ihtimalda kişi edebilir. Zaten aşağı yukarı batıdaki paradigma geldiğimiz noktada bu hadiseyi taşıyıp götürecek durumda değildir. Yani biraz da onun bu içine düştüğü çaresizlik de burada söz konusudur. Bazıları diyorlar ki ulus devlet siyasi sonuçları açısından baktığımızda ulus devlet güçlenecek. Bazıları da diyor daha çok totaliter olacak uygulamalarıyla. Bazıları da diyor gevşeyecek. Ama uzun zamandan beri ulus devlet zaten postmodern dedikleri bir tarihten itibaren ulus devlette ciddi bir ilkelerinde çözülme vardır. Çünkü toplumun değerleri çözülmektedir. Esas biraz sonra değinmeye çalışacağım inşallah. Esas bugün Batı toplumlarındaki ciddi çözülme hastalıkla beraber hiç beklenmeyen hadiselere gebe gibi görülmektedir. Bazılarının dediği gibi yeni bir tüketim ve üretim biçimi çıkmayacaktır ortaya. Elbette ki internetten alışverişler çoğalacaktır. Yani ama bu şimdiye kadar zaten bildiğimiz bir meseleydi. Sadece tüketim hızlanacaktır ya da niteliğini değiştirecektir. Kimse marketten almayacak ama neticede yani internet üzerinden, kuryeler üzerinden bu ihtiyacını giderecektir. Dolayısıyla ki durum bu ama bu şimdilik parası olanlar için böyle. Aylık geliriyle geçinen yoksulların bu işi nasıl götüreceği belli değil. Ve de zaten Batı'da en çok endişe edilen şeylerden birisi de budur. Ya bu yoksullar ayaklanırsa? Karımca bu salgının esas önemli sebeplerinden birisi insanı hayat hakkında güvensizliğe sevk etmiş olmasıdır. Bunun da getireceği önemli bir sebep insanlar çocuk sahibi olmayacaklardır. Olmak istemeyeceklerdir. Bu da ciddi şekilde bir nüfusta düşüş olma ihtimalini beraberinde getirmektedir. İkinci hususta bence önemli getireceği değişikliklerden birisi de iş yerinin evlere taşınmasıdır. Bence burada da iki önemli değişiklik meydana gelecektir. Ev hayatı, iş hayatı iktisadi bir hayata dönüşecektir. Yani en çok konuştuğumuz meselelerden birisi özel hayat ile kamusal hayat birbirinin içine geçecektir. Ve iş hayatının ekonomik endişeleri, ekonomik idealleri özel alanı, mahremiyeti yiyip bitirecektir. Dolayısıyla da zaten çözülmekte olan aile ekonomize olacaktır ve bunun neticesinde de mahremiyet hepten ortadan kalkarak ekonomik bir bütünlüğe dönüşecektir diye düşünüyorum. Bu da bence önümüzdeki şeylerin getireceği şeylerden, değişikliklerden birisi bu.
Fakat bu salgının önemli bir tesiri bence toplum üzerinde olacaktır. Toplum kavramı ve toplumun ilişki biçimi dönüşecektir ve insanların kendilerini bir arada tutan ilişkileri, değerleri ben de aşıracağından dolayı bunlar kendi kendilerini insanların bir arada tutma ihtimalleri giderek azalmaktadır. Biz Müslümanlar olarak eğer akraba ilişkilerine ayetlerinde buyurduğu gibi sizin önünüzde bahsetmek beni bir şey yapmaz, saygısızlık olur. Peygamberimizin ya da Kur'an-ı Kerim'in akraba ilişkilerine yaptığı vurguyu göz önüne alırsak eğer biz bu ilişkileri canlandırıp hastalığa rağmen daha doğrusu hastalık için bize önerilen tedbirlere rağmen biz bu ilişkileri canlandırıp yürütüp yaşatabiliriz. Ama bence bu Batı paradigmasında artık bu mümkün görünmüyor efendim. Zaten internetle beraber, yeni dijital teknolojiyle beraber bu teknolojiler insanları birbirlerinden uzaklaştırarak kendi başlarına kalmanın imkanlarını hazırlamış durumdadırlar. Dolayısıyla bugün toplumun çözülmesi aslında dijital teknolojiyle birlikte gelen ciddi bir değişimdir ve bu hastalık da bu değişime ciddi şekilde ivme katmıştır, hızlandırmıştır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Biz de hocamıza bu önemli tespitlerinden dolayı saygılarımızı, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gerçekten önemli tespitlerde bulundu Sayın Hocamız. Allah razı olsun diyoruz ve devam ediyoruz. Bele tamaşavanın heja, guhdarın aziz, mevanın bıkıymet, nuhaji jibo ahaftina çaremin, ahaftina serokê giştî yek girtiya İslamiya Kürdistan, muhterem Profesör Doktor Salahattin Muhammed Bahaüddin. Mamoste Salahattin Muhammed Bahaüddin jibo zindî beşdarî bername bibe nemsaad bû ji bedelavê wîdeok ya axaftina xwe birê kiriye em ê jî wîdewa got mamoste ji me re birê kiriye bi we mêvanê ezîz re hevpar bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Mamosani برێز و خۆشەویست ئامادەبوانی خۆشەویست السلام عليكم ورحمة الله. لەم یاد بوو مانگی یادی لەدایکبوونی فەخری عالەمە عليه الصلاة والسلام لەم بۆنەیە کە دیداری زانایان و بانخوازانە سڵاو و ڕێز و درود ئەنێرین بۆ فەخری عالەم عليه الصلاة والسلام و ئەم یادە پیرۆز دەکەین لە هەموو موسڵمانان و لە هەموو بەشەریەت. سوپاسی ڕێکخراانی ئەم دیدارە ئەکەین بە ناوی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانەوە دەستخۆشیان لێکەین ومێ دەکەین کە بەردەوام کۆڕ و دیداری لەم بابەتە ئەنجام بان و بتوانن خەمخۆرانی ئەم دینە خەمخۆرانی ئەم میللەتە کۆ بکەنەوە و ئاڵوگۆڕی بیر و ڕابکەن و کاری جوان و ئیجابی ئەنجام بن. بەڕێزان دیارە ڕۆڵ و کاریگەری زانایان عولەما لە سەراسەری مێژووە لە ئاستێکی گەورایە.
ئەوان تەواوکەری و ئیدامە پێدەری بەردەوامکردنی ئەم دینن کە دینی خاتەمی پێغەمبەرانە و پەیام تەواو بووە، ڕیسالە تەواو بووە، نیعمەت تەواو بووە، وەحی وەستاوە. شوێن کەوتووەکان ئەبێ بە چاودێری و بە ڕێنمایی و بە ڕابەرایەتی زانایان و بانخوازان دینداری خۆیان ئەنجام بن. بۆیە هەر ڕاپەڕین و هەر ڕابوون و هەر حرەکەتێک کە بێوێ خزمەت بە ئیسلام بکە و خزمەت بە موسڵمانان بکە، پێویستە زانایان ڕۆڵی کاریگەریان ببێ و حزوریان ببێ. زانا وەکو مەبەلیغ و ڕێپیشاندەر، وەکو مبەین و بەرچاو ڕوونکەرەوە، نەک وەکو ڕەجوڵ دین، چونکە لە ئیسلامە ڕەجوڵ دین نییە، عالمی دین هەیە. لە ئیسلامە قودوە هەیە، ئیمامی هیدایەت هەیە. بۆیە زانا پێویستی بەوەیە کە لە پێش هەر کەسەوە خۆی کۆڵەکەکانی قودوەبوونی خۆی، ئەحکامی قودوەبوونی خۆی ئەنجام بە، تاوەکو بتوانێ مێستاقیەتی ببێ، تاوەکو بتوانێ ڕابەرایەتی ئوممەت بکە. ئەم پرۆسەیە پرۆسەی خۆ پێگەاندن و محکەمکردنی دوو ڕوکنی ئیخلاس و ئیتقان و شارەزایی و علم، علمێک کە نەفعی بۆ خۆی و بۆ خەڵکیش ببێ، شارەزایی لە شەریعەت و شارەزایی لە واقع و هەڵگۆزینی حکمی شەرع لە کتاب و لە سوننەی سەحیح بۆ ڕۆژانەی کۆمەڵگا، ڕۆژانەی تاکەکانی کۆمەڵگا، ئەرکێکی قورس و ئەرکێکی گەورەیە. ومێداوەرم زانایانی موسڵمان، زانایانی گەلی ئێمە موفق بن زۆرتر بەرەو ئاستی مەسئولیەتی خۆیان هەنگاو بنن. بێگومان لە بیرمانە کە هەمیشە ڕژێم و دەسەڵاتەکان ئەیانەوێ زانایان ڕوو بە خۆیان ببن و بیان کەنە دەرباری و بیان کەنە کۆمەکی شەرعاندنی ئەو شتانەی کە ئەیکەن. ئەمەش بەڵایەکی گەورەیە لەسەر علم و لەسەر عولەما و هەمیشە لە مێژووە زانا گەورەکان تووشی دەرگیری و بەرهەڵسکاری بوون لەم بارەوە. ئەو لەلایەکە و لەلایەکی ترەوە زانا ئەگەر چاوی لە دەمی سەوادی خەڵک بێ و چاوی لە فەیسبوک بێ و چاوی لە چەپڵەی خەڵک بێ، لەوێوە بچێتە ناو نجومیەت و ڕەمزیەت و دەرکەوتن، ئەویش بەڵایەکی ترە. ئەسڵەوەیە زانا متەوازن، شەرعڕە و وەسەتی بێ، نەچاوی لە دەسەڵات بێ، لە چاوی لە خەڵک بێ، چاوی لە شەرع بێ،
چاوی لە کتاب و سونە بێ چاوی لە ڕەزامەندی خوا بێ ئێمە لەم ڕۆژگارە هەستەکەین کە پیلانی گەورە پلانی مەحکەم دژ بە دینی خوا هەیە هەموو عەسر و سەردەمەکانیش هەروە بووە بەڵام گرنگە ئێمە لە عەسری خۆمان ئاژین ئەرکی زاناکان ئەرکی حرەکاتی ئیسلامی ئەرکی تەجەموعات و کۆمەڵە ئیسلامیەکان ئەوەیە کە زیاتر استراتیژی بین بیرکردنەوەی قوڵمان ببێ و زیاتر یەک ڕیزی بپارێزین و زیاتر مەشغوڵ نەبین بە شتی لاوەشی و لقوپۆت لەگەڵ جەوهرە مامەڵە بکەین لەگەڵ مەقاسیدی شەریعەتە نزیک بین و مامەڵەی سەردەم بکەین ثوابتی دین معلومە مەقاسیدی شەریعەت معلومە ئەبێ ئەوانە بەوسەلە بن ئەوانە کۆکەرەوە و ئاراستەکەری بانخواز و زانابێ پرۆژەی تەجدید کە ئەمڕۆ وەکو ئەفراد ڕەنگە ئەنجام نەدرێ بەڵام وەکو کاری جەماعی وەکو جەماعات و حرەکات ئەتوانن پرۆسەی تەجدید و نوێکردنەوە ئەنجام بن ڕاستە نبووەت نەماوە عیسمەتیش نەماوە هەر کەسێک کارەکە داعوەکە مەعسووم نییە ئەخطائی هەیە بەڵام پێکەوە کارکردن کاری جەماعی بە شورایی کارکردن ئەتوانێت تا ڕادەیەکی زۆر کار و حرەکەت مەحفوظ بکا لە تێکەوتن و هەڵە گەلی ئێمە گەلێکی موسڵمانە محتاجی زانایانە محتاجی دەرمانی ئیسلامە محتاجی لێبڕان و خەمخۆریەکی زۆرترە زانایانی ئەمە درێغیان نەکردووە بە گشتی بەڵام لەوە زۆرتری ئەوێ داواکارین خوای پەروەردگار هەموو لای موفقە و ڕێکخرانی ئەم دیدارە سەرکەوتووتر بکە جێگای سوپاسە و هەمومان موفقکە بۆ ئەوەی کە ئەبێ بیکەین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بله امشی دبیجن و علیکم السلام و رحمت الله و برکات ام پیروزباهی خواه بوی و اخافتنا حرکبار پیشکشی سروکی یگرتوی اسلامی یا کردستان اتکن میوانن هجا برنامه ما بردوام دکه نهاجی اخافتن یه بشه یکم قدیا اخافتن سلافداین و جبو فکر و رامان سلافداین هیا بس اف سلافداین بشا یکم ده نه کسن yani نه میوانه ما یه برنامه جبو سلافداین و با اخوه بس اف اخافتوان شکرما خوره قاربن اخافتنا خوب 3 دقیقه محدود بگیرم باشه çünkü dem ancak telebike jibo slavdayın u fukru ramani akhaftan nemeyi yekem müsteşarı kem ye karen Diyaneta Mısri muhtara akhaftan kem ye Diyaneta Mısri muhterem Doktor Muhammed Sagire fermo mamosta
تفضل ماموستا. ماموستال سرخطي يقالو هجر ماموستا نل سرخطي با امی درباسیه دویم ببین. ماموستا محمد صغیر تفضل. ماموستا نه آماده یه امی درباسی یه دویمین ببین. جه اندام شورای دعوت و اصلاح ایرانی و سروک یکیتیا علمای دعوت و اصلاح محترم حسین تیباش ماموستا حسین تیباش شغل سر اکرانه ماموستا بخیر هاتنه کرم بکن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. قاله الحكيم في فرقانه العظيم في سورة المباركة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. لپیش همو تشتکی دا از لطرف خو و لطرف خوشکو برایت و Öncelikle kendi adıma ve cemaatim adına hepinizi selamlıyorum. Siz değerli alimlerin yapmış olduğu çalışmaların bereketlenmesi için dua talep ediyorum. Özellikle bölgede yaptığı çalışmalardan dolayı Hüdapar'a da teşekkür ediyorum. Bu buluşmaya da vesile olan İttihadül Ulema'ya yapmış oldukları çalışmalardan dolayı bizleri bu böyle bir platformda buluşturdukları için çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'tan temennim İttihadül Ulema Başkanı Mele Enver'e, Seyda Mele Enver'e de acil şifalar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun, acil şifalar versin. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Allah'a itaat eden kişilerin, ki bunların başında alimler geliyor, alimlerin bu konuda hassas olmaları gerekiyor. Çünkü bu ayet direkt onları muhatap alıyor. Ayetin işaret ettiği 4 nokta var. Birincisi, kalplerinin Allah için çarpması, Allah ile atması ve musibetlere karşı sabır göstermeleri. Bunu da sabır ve infak ile yapmalarıdır. Bu konuda çok şey söylendi. Şu an konuyla ilgili çok şey söylendi. Özellikle Doktor Ali Karidağ'ın yapmış olduğu konuşma. Ben de bu konuda birkaç kelime söyleyeceğim. Özellikle şu an hastalığın yayılmasının
ve tüm dünyada etkisini göstermesi, özellikle kendi bölgemiz için konuşacak olursak alimlerin üzerine düşen iki görev var. Şu an hastalıktan dolayı İslami çalışmalar sekteye uğramış durumda. Camilere gidilemiyor. İslami çalışmalar yapılamıyor. Ondan dolayı sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmamız gerekiyor ki insanlara ulaşabilelim. İnsanlara derdimizi anlatabilelim. Bir diğer şey de bu konuda yapılan açıklamalara, tedbirlere dikkat edelim ve uyarılarda bulunalım. Alimlerin de kendi tavsiyelerini insanlara açıklamaları gerekiyor. Sadece doktor ve tabiplerin bu konudaki açıklamaları ile yetinmeyip kendileri de insanlara yapmaları gerekeni anlatmaları gerekiyor. Çünkü bu bizim sorumluluğumuz. عرضي من بوان عالمة أو زياتر تأكيد لسروي قضية بكن مراعاة بكن. Ondan dolayı bu konuda alimlere yapabileceğim tavsiye budur. Kesinlikle şer'i özrümüz yoktur. Müslümanlara bu konuda yardımcı olmamız gerekiyor. Çok değerli vaktinizi aldım. Sizlere teşekkür ediyorum. Kendi adıma ve bölge alimlerin adına, Kürdistan'daki alimlerin adına hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Hüdapar'a teşekkürlerimi iletiyorum. Siz değerli hocalarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Bu programı düzenleyen İttihadül Ulema'ya teşekkürlerimi iletiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Em jî pîrozbahiyê xwe pêşkêşî Cenab-ı Seyda û cemaata davet ıslah nexasim Cenab-ı Mamoste Pîranî û hemû endamê serkirdayetiyê û endamê cemaata davet û ıslah dikin. Mêvanên azîz, axaftvanê me sêyemîn muhterem Bilal Şaban bû, sekreterê giştî Hereketa Tewhîda İslamî ya Lubnanê bû. Bes muhterem Bilal Şaban ciyegolê ye peywendiya internetê ji ber ku zayîf e beşdarî bernamê nebû. Ji ber wê niha jî di rêzê de serokê Komela Yekîtiya Alimên Müslüman a navnatewî bi navê xwe yê Kurd Umad, serokê Umadê muhterem Mela Abdulwahab Ekincî mêvanê me ser ekranê ye. Mamoste Rezdar hûn bi xêr hatin bernamê kerem bikin. Sizlere sunuyorum. Buyurun. Buyurun Seydam. Seydamızın sesini alamıyoruz. خودش ترازی به گرکی سپاس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام سلم وسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بضيوفنا ومشايخنا جميعا وأقدم الشكر والتقدير للقائمين على هذا البرنامج وعلى هذا الاجتماع المبارك لخدابر وللاتحاد المدارس واتحاد العلماء في شرق تركيا أو في تركيا وأدعو الله لهم بالتوفيق والنجاح في جميع حركاتهم وفي جميع أعمالهم.
طبعا كلنا نعلم بأننا نعيش أزمات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وخلقية، ومن ضمنها أزمة كورونا. ولكنني أعتقد بأن بعد الأزمات ستكون مفتاحا للنجاة والتحرر من الأزمات المختلفة. ولذلك هذه الأزمة التي نعيشها أزمة كورونا إنني أرى بأنها ستكون مفتاحا لتحرير المسلمين ولنجاحنا فيما نحن نقوم به وفي الأوامر التي قد أمرنا الله تعالى بتنفيذها، وستكون أيضا يعني مفتاحا وبابا للخروج من الأزمات المختلفة. مهما كانت هناك أزمات، أكيد أي أزمة من الأزمات يجب أن لا تكون عرقلة ومانعة لقيامنا بالواجبات التي يجب أن Önümüzdeki engeller ne kadar çok olursa olsun yapmamız gereken işlerin önüne kesinlikle geçmemesi gerekiyor. Örneğin savaş durumu namaz kılmamaya engel değildir. Her ne kadar savaş çetin olsa dahi, bulunduğumuz durumlar her ne kadar zor olsa dahi kesinlikle yapacağımız ibadetlerin önüne geçemez. İbadetleri engelleyemez. Bundan dolayı şu an içinde bulunduğumuz pandemi süreci kesinlikle yapmamız gereken işlerin önüne geçmemesi gerekiyor. Toplumsal olarak yapmamız gereken, şahsi olarak yapmamız gereken şeylerin önüne geçmemesi gerekiyor. Konuşmamı bu şekilde bitiriyorum ve bu programı düzenleyen Alimler Birliği İttihad'a çok teşekkürlerimi iletiyorum. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mamoste Rezdar em jî pîrozbahiyê xwe pêşkêşî Cenab-ı Hüdkîn boy vê axaftina herikbar. Mêvanên hêja parlamenterê Ürdünî serokê damezrîner ê platforma piştgiriya ji bo Quds û Filîstînê ya navnetewî muhterem Suud Ebu Mahfuz yani tekriba saatek 2 saat berê pêwendî pê rahat kirin sedem wefata mirovekî wî beşdarî bernamê nebû. Silavê wî hebû ji bo we hemûyan li ser navê we hemûyan em jî sersaxiyê ji mamoste Ebu Suud Ebu Mahfuz Efendî re dikin û em dibêjin taziyê xwe em pêşkêşî mamoste dikin. Niha di rêzê de ji bo dîsa silavdanê îdarevanê Yekîtiya Alimên Lubnanê muhterem Xalid Reşîd El-Kurdî heye. Fermû mamoste. Tefaddel mamoste. Muhterem Xalid Reşîd El-Kurdî tefaddel. نحن لا نسمعك ماموستا أستاذ نحن ما بصوت مشكلة هون حزكن ماموستا حتى آماده ببه ماموستا أستاذ يا أستاذ sanki hûn hez dikin heta mamoste amade bibe em ê derbasî muhterem Şêx Fethullah Ayt he şêxên medreseyên Norşînê yên Tirkiyeyê ye. Heger şêx hazir be em ê rêzê bidin şêx. Seyda jî ne amade ye. Em ê derbasî yê dûyî bibin muhterem
اندام شورای جماعت جیار یا کردستان عراق محترم پروفسور دکتور ایماد محمد کریم فرمو ماموستا بخيراتنا فرمو على آله الطاهرين Allah'ın rahmeti, bereketi bizim üzerinizde olsun. Bu bereketli çalışmalarınızda Allah Teala bereketlendirsin ve bütün Müslümanları katırsın. Daha sonra nasıl dinin koruması, diğer koruması gereken şeylerin önündedir. Bunun için Kur'an-ı dini korumak, dinin bütün her şeyine sahip çıkmak gerekiyor. Biz Kur'an dini değiştiren şeylere engel olmak, onları o dini muhafaza etmeye gerekiyor. İbadetlerde ve muamelatlarda yani her iktisatda, ekonomi alanında gelen şeyleri alanlara değiştirmemiz gerekiyor. Dinde bazı değişiklikler olabilir. Bazı değişiklikler olabilir ki insanlar bunu gerçekleştiriyorlar. Bazı değişiklikler de ilahi bir emir olarak gelebiliyor. Yani Allah Teala tarafından değiştirilebiliyor. Bunun Allah Teala'nın yarattığı fıtrat üzerinden dolayı fıtrattan dolayı değiştirmemiz gerekiyor. Allah Teala bizi yaratan ve bize bu fıtratı veren kişidir. Bu tövbe etmemiz ve sadık bir şekilde Allah'a dönmemiz gerekiyor. Allah Teala'nın nehyettiği şeyler ve yasakladığı şeyler kesinlikle ekonomik, fikri ve iktisadi ve fıtri olarak insana zarar veren şeylerdir. Onun için diğer şeylerin önüne alarak bunlara saklamamız gerekiyor. Bu dönem bugün yaşadığımız bugün بهذا الأمر ومجابهته بكل الوجه كدعوة الحكومات في الدول الإسلامية إلى الواجبها كذلك دعوة المسلمين إلى الالتزام تتطلبه الحماية من هذا الفيروس من إجراءات واعتبار هذا تكليف شرعي لحفظ الأنفس المحترمة. أخيرا دعوة الأطباء البحثيين من المسلمين إلى المسارعة لاكتشاف الأمصال واللازمة لمكافحة هذا الفيروس وإنتاجها وأن هذا العمل هو تكليف شرعي وفرض كفاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درزید مگو اندام شورای جماعت جیار کردستان عراق محترم پروفسور دکتور ایماد محمد کریم بخیراتنا برنامه ما فرمو ماموستا. Buyurun hocam. ويكافئ مزيده ويدفع عنا به بلاءه ونقمه والصلاة والسلام على خير نبي أرسله وبأعظم الخلق جمله وعلى آله وصحبه خير من نصره وبجله وبعد فيا أصحاب الفضيلة ورثة الأنبياء أهل العلم والفضل الحضور الكرام أحييكم نيابة عن رئيس وأعضاء alimlerin varisleri, والتنمية başkanım adına وأوفاها أحييكم بتحية الإسلام. Sizi selamlıyorum İslam'ın selamıyla. Değerli kardeşlerim, özellikle bu işi yürüten
وأشد على أياديهم Sizleri tebrik فضل ediyorum. بعد الله Onlara تعالى desteklerimi sunuyorum. Bu konuda büyük katkıları vardır. Bu değerli insanları bir araya getirme konusunda böyle bir süreçte Rabbim onların mükafatını versin. Sonra şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bu oturumun konuları üzerinden şunu vurgulamak istiyorum. Müslümanların korona salgınına karşı tavırları ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Birinci özellik sebat özelliği. Bundan şunu kastediyorum. حيث الاعتصام بحبل الله والثقة والاعتزاز به والتسلي sebat, inancımız üzerine sebat, Allah'ın ipine sarılmak anlamında ve kendimizi fırsata çevirmek anlamında bu salgından önemli bir ilahi ders aldık. Bu bize Allah'ın azametini, gücünü göstermiş oldu. Çünkü gördük ki nasıl böyle bir virüs bu gelişmiş dünyayı baştan sona nasıl da aciz bıraktı. Küçük bir bütün dünyayı tehdit altına aldı ve bütün plan ve projelerini bozmuş oldu. İkinci özellik ise Müslüman olması gereken irade ve bununla beraber meydana gelen olumsuz şeylere karşı durmak, ümitsizliğe düşmemek, endişeye düşmemek. Ve ben kendim şunu yaşadım ki irade ve himmet nasıl ki zor olan şeyleri kolaylaştırır ve umutları tazeler. İnsanları korunma konusunda, tedavi konusunda farklı araçlar meydana getirmesine neden olur. Bir diğer ise bağlı kalmak, Allah'ın getirmiş olduğu ilkelere bağlı kalmak. Müslüman her halinde, hem iyi halde hem kötü halinde dini ilkelere bağlı kalır ve her konuda bu düzene, bu sisteme uyar. Böyle yaptığı zaman dolayısıyla hem dininde hem dünyasında hem bedeninde hem psikolojisinde hem başkasıyla ilişkisinde bu şekilde sağlıklı kalmış olur. Dördüncü özellik ise korumak ilkesi. Denmek ilkesi ve hastalanan kişilere sahip çıkmak, onlara ihtiyaç sahibi olan kişilere sahip çıkmak, özellikle bu salgının kötü yönlerini, dezavantajlarını, kötü sonuçlarını görüp bununla ilgili çözümler üretmek. Bu da özellikle Müslümanın sorumluluğudur. Bundan dolayı insani ilimlerdeki Müslüman dindar alimlerin bu konuda paça sıvamaları gerekir ve bu hastalığın tedavisini kendileri bulmaları gerekir. Başkalarına bırakmadan bu konuda insanlar yarışmalıdır, Müslümanlar yarışmalıdır. Beşinci özellik ise bilinç, şuur. Söylenen şeylere karşı bilinç sahibi olmak. Özellikle böyle istisnai durumlarda söylenen şeylere karşı bilinçli olmak. Özellikle şer'i sıkıntılardan insanı korur, bilinçli olmak ve dünyevi kötü sonuçlarını engeller. Bu da alimlerin görevidir ve ilim talebelerinin görevleridir. Sonra da diğer Müslümanların görevidir. Bu özellikleri
sağlamak Müslümanı örnek haline getirir ve aynı şekilde Allah'a davet etme yolunu kolaylaştırır. Buna ilave olarak aynı şekilde kendisine de fayda sağlamış olur. Ve Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Allah-u Teala bizi musibetlerden, hastalıklardan korusun ve bizi kurtuluş yollarına ulaştırsın ve bizi sağlık ile kuşatsın. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Zor spas mamosta boy haftini. Beli boy slavdayine müsteşarı kevn karin Diyaneta Mısri muhterem Doktor Muhammed Sagir amadeye tefadal mamosta. Hocam. Selamu ala seyyidina Resulillah. Allah'a hamdolsun, Peygamber'e salat ve selam olsun, ona ve aline, ashabına salat ve selam olsun, ona tabi olanlara aynı şekilde alimler, değerli alimler ve davetçiler, değerli hocalar, mamusteler, hocalar, bu programda bulunan hocalarımız, bu değerli katılımda, bu değerli programda Allah-u Teala bu değerli vakitleri iyiliklerinizden sayısın. Bu korona ile ilgili, salgınla ilgili, özellikle dünyayı kuşatan bu salgınla ilgili alimlerin bu konudaki göreviyle ilgili şöyle söyleyebilirim. Bu alan özellikle en çok zarar gören insanlar, alimler ve öğrencilerdi. Özellikle ders verme işleri, eğitim işleri, hutbe verme gibi görevler. Çünkü bunlar yüz yüze olan şeylerdir. Özellikle sözlü olan şeylerdir. Dolayısıyla bundan en çok sıkıntı yaşayan mescitler oldu. Ve bu konuda alınan tedbirlerle ilgili bu da bize şunu gösteriyor ki bu anlamda uygun çözümler bulmamız gerekir ki bu salgının kötü etkilerini her açıdan, dini, ruhi, manevi açıdan bundan sakınmak için tabii ki elbette ki bundan herkes sakınır ve sağlık müesseseleri aynı şekilde bu konudaki önlemleri alırlar ama biz alimler olarak bunun kötü sonuçlarını ele almamız gerekiyor bu salgının sonucunda. Özellikle bazı hükümetler, bazı devletler bu hastalığı, bu virüsü kendi özel ajandalarına hizmet etmek için kullanmışlar ve özellikle İslam davetini engellemek için bazı Arap ve İslam ülkelerindeki rejimler İslam davetinin yayılmasını ve alimlerin ön planda olmasını istemiyor ve bu salgını özellikle alimlere baskı yapmak, davetlere baskı yapmak için kullanmışlardır. Kanıtı şudur ki hayat normale döndüğü zaman her alana izin verildi, konferanslara, kongrelere, festivallere, ancak sadece mescitlere karşı ve ilim meclislerine karşı baskı devam etti, engellemeler devam etti. Dolayısıyla biz de sosyal medyadan istifade etmemiz gerekiyor, sosyal medyadan. Çünkü sosyal medya çok etkili ve özellikle gençleri etkiliyor ve bu ilim alanlarını, ilim araçlarını ve teknik araçları buna alternatif oluşturmak için kullanmamız gerekiyor. İlmi yaymak adına ve buna yoğunlaşmamız gerekiyor. YouTube'dan konferanslar ve televizyonlardaki programlara ve canlı yayınlara özellikle önem vermemiz gerekiyor ve aynı şekilde buna beraber sosyal ilişkilerimize önem vermemiz gerekiyor ki ne yazık ki bu sosyal ilişkiler bu salgından etkilendi. Eğer eskisi gibi normal bir şekilde ziyaretleşemiyorsak bile ancak bu tamamen ilişkilerimizi koparmamız anlamına gelmemelidir. En azından telefon görüşmeleriyle, mesajlaşmalarla bunu gerçekleştirebiliriz.
buluşmaların bu şekilde değerli hocaların katılımıyla bütün dünyadaki farklı yerlerden insanların bir araya gelmesi de bu sürecin olumlu sonuçlarından bir tanesidir. Dolayısıyla bu buluşmayı gerçekleştirenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak eğitim ve nefis seviyesi uzmanları, alimleri sıkıntıyı genelde fırsata çevirirler ve bunu değerlendirirler. Ve bu olayları terbiye, eğitim alanında kullanırlar ve bu süreçte biz de insanları Allah'a ulaştırmalıyız. Onları peygamberlerin yollarına ulaştırmalıyız. Ve bu salgını, bu genel salgını şu şekilde değerlendirmeliyiz ki Allah-u Teala dirilten O'dur, yaşatan O'dur, hastalığa sahip olan O'dur, şifa veren O'dur, hastalandığında O şifa verir. Dolayısıyla alimler ve araştırmacılar bu konuda çözüm araçlarını araştırmaları gerekiyor. Dua silahından hiçbir zaman vazgeçmememiz gerekiyor. En büyük silah bu. Ben hastalandığımda O bana şifa verir. Dolayısıyla bu tür fırsatları kaçırmamamız gerekir. Nasıl ki Peygamber Efendimiz'i savunmamız bu haçlı saldırıya karşı özellikle bu saldırıyı fırsata çevirip bunu peygamberi tanıtma, peygamber hayatını anlatma anlamında bir fırsata çevirmemiz gerekiyor. Biz Rabi evvel ayındayız, peygamberin doğum ayındayız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Siz gidin. متشکرم وی بشتر بنا ما مستا خدا جرازی با نهاجی سروک وقفه عالم مدرسه آن بناوه های کرتاهی سروک مداوی محترم سیدا ملتایب الچی و پیشکش و باخوه سیدا بخیر هاتنه کرم بکن. Seyda hoş geldiniz, buyurun. Seyda ne amadeye? Belki hocamız hazır değiller mi acaba? Seyda ne amade be Mamosta Abdurrazak Halaf amadeye. Ji alimu akademisyenin Kürdistan Suri Mamosta Abdurrazak Halaf axaftvan me dawiye bidwir inşallah mi barname beşeyken bikadine keremkin mamosta. Konuşacaklar, sonuncu konuşmacı olarak buyurun. Mikrofona xavakin şkerema xara mamosta. Mikrofona xavakin. Ve vekir Seyda. Tamam Seyda denkti. Kerem bikin Seyda'ka müddete vahiy. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emhevidarın Kuyu Teala vermişname bir şey khiri. Allah-u Teala'dan ümit ediyoruz ki bu toplantımızı خير بقرينا قالي برا درال قالي ما مستاي هجا قالي أساتذة الكرام وقش تغلين دبان مجاري قرنق دي ايه مهم ده فأتخوازم بقام 3 دقيقة ما مستا ملا محمود دائما يعني بان 3 دقيقة بسي آياتي خذي تعالى أم هودون تذكيره بكن أم بين بيرا هودون يكجي خوي تعالى وقتك أمر متكين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أو كتابة خوي تعالى قدا خشتي كتابة بيروت قدا خشتي سر بيخنبر عليه الصلاة والسلام قام في منهجي قش هودو بقرن جبر قد جمني ما دفي وقتي دي وحم وقتا دي تم هودو دقرن بيتر مع الأسف بيتر جي أهل هدايتي بيتر أو هودو دقرن قوات قوان هيز قوان قال لك يخرت هي فأم وقتي مسلمان قام بذي كتابة خوي تعالى قامر ماكريه قام ندن دو قام ندن في شوك بينا وينان نكن فخوي تعالى هيزا خرت أو مرة وقتي قام بيربن أوجي مرة
جفيد سبب البيجين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دفي أم جهبدون نكبن أم خبدن سر في ريا خذ تعالى جمر بيان كريه قد أخسي سر بيخبر عليه الصلاة والسلام أبيك جي نقطة جي خويتال أمر مكريه وكما قد فان سيدة قادة سي نقطة هنا سي آية هنا خويتال دوره مزجيني كدمة وقتيجا أم بيربن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أدوا قوتي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قوتها شو قوتك معنوية به قوتك مادية به علمية به فكرية به دفي أم خو بفي شكي هم هبدو بقرن وأم في قوتي أم حاويه زيش خور حاضر بكن وك ما قو علمي بولا معنوي به جبر وك ما قو دجمني ماشي خورتي قلت به سيدا از گمان دکم اینترنتا سیدا قد بو سیدا از گمانم اینترنت کت اینترنتا سیدا قد بو اگر سیدای ملتایی آماده به امی سیدا برا اخافتنا خو پیشکش بکه سیدای ملتایی هون محض دکن سیدا جی نل سرخطه یا اینترنت تاوی بلکی تونه یا جی جی گوله یا محتملا اینترنت ناکشینه سیدا حتی دمک دریز سرخطه و سیدای ملتایی لسر پروگرامی بو اگر سیدا نه حاضر به اما نافبره بدن برنامه خواه انشالله میوانیم قیمت هفدیتنا عالمان یا پنجم بشا یکم به هنک آخافتن هات بردوام کردن براستی جا آخافتوان ما نقطانی مهم آنین زمان نقطانی گو براستی پیشیا امت یا انسانیت بلکی رونی بکد در حق کرونا ده هم هنک نقطه اولی هم جی علمی آنین زمان دوی واریده تکنیکی ماموستا عبدالرحمن اصلا آنین زمان ام آخافتوان خواه یک پیروز دکن دیس هجا رکدن سلاو رز و حرمت خو پیشکشی همیان دکن بشا یکم بوی شکلی بو هنک جبو سلاف داین هنک میوان ما فکر و رامان خو آنین زمان براستی وانجی ولو مدت بلکی هندک بو یعنی شغل 2 دقیقه 3 دقیقه بو هنک 3 دقیقه زیده جی بو بلکی فکر و رامان خو لگور دلی خوانانی زمان لیبله مفهوم یاد لیوان از باورم هم میوانن عزیز هم جی بشتاری گل سر اکران تلویزیون آمد شوپینن از باورم هین کرن برنامه ما ده هر وکی دسپیک جی بگوتو بو هنک تلویزیون زیندی دیدن هنک تلویزیون هم سیدای ملتایی آماده از درج ناکم سروکی وقفا عالم مدرسه هن به ناوی خوی کرد دبیجی مداو سروکی مداوی محترم سیدای ملتایی جبو آخافتنا سلاف داینه هم خیراتını برنامه ما کرم بکن سیدا programımıza buyurun. Ben de alimlere, şeyhlerimize saygılar. Ve jedilu can piroz dikim. Rabbi alemi evi khabata hane bikha vesila khiri bikha vesila yetiti ve ittihada ümmeti. بإذن وأزي ببسملة وحمد الله دسبيبتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بناوي خو وبناوي وقف علماء مدرسة كشوا سيدا دو مدف أزجي جل سپاسی خو جلتي حرمتي خو عرض جماعة حاضر دكم براستي از هنكي دريدا بوم دي انترنت مدى هنكي مشكلة شيبو از عذر خوجي دخازم بل اجتماع علماء براستي جلت مهمة هلا في دما هانيدا في وقت هانيدا كام دبينن كفر تف بهورا او تفو منافقة كام دبينن هيريش سر عالم اسلامي هيريش سر اسلامي او هيريش سر مقدسات مكرنه
دمت او هذا هاتنا باهف علماء را جهر دم زيادتر مهمه براستي دوتنتي مشهور هي كدبيجن الكفر مله واحده ديروتي دائما مديتيه كفر دائما يكيتيا ويهب يجبو هيريش سر اسلامي لسر مقدسات اسلامي لدفي دما داويدا اف حقيقتها هاني بجاردن دركتيه ميداني دركتيه هولي ام جاردن دبينن كبراستيجي الكفر مله واحده يا لبلي مقابن جالي كده ام دبيجن الكفر مله واحده لوقت مساله سر مسلمانه خصوصا وقت مساله لسر علماء اسلامي قلتنا كي دندر حقيمه دبيجن اتفقوا على ان لا يتفقوا دبي اتفاقا ونهايه واتفاق نتن يعني اللي صرت مساله اتفاقا ونشي نبيه لبلي اتفاقا ونشي بيت واتفاق نتن از براستي جلتي اخفتنا هذا من افجاء انيا زمان اف بتني جمرة عيبسه اف بتني جمرة عيبسه كو مساله عالم كفري ام دبيجن الكفر مله واحده وقت مساله علماء امتي ام دبيجن اتفقوا على ان لا يتفقوا بل هردمي اتفاق امتي اتفاق علماء امتي اتحادا وند قرشي كفريدا هردمي لازم ومهم بيا لدفي دمين داوين دا فام دبينن ايدي كفر باشترا يتيتيا خوشي كريا او باشترا هيريش سر اسلام ومقدسات اسلام دكه دفي دمي هانيدا اتحاد امتي هاتنا باهف علماء امتي را ایدی فرضکی به تردد و به شبهه از جخدا امید دکم که اف جوینا هانه که اتحاد مدارس و علماء اوابو جارا پنجمین که بکارتین سازبندی دکه انشالله اویاجی گاوتی مهمه جبونا اتحاد امتی را لورا اتحاد امتی ancak باتحاد علماء امتی چیدبن وقت علماء امتی ورنه باهف علماء امتی دستی خو بدنا هف دلی خو بدنا هف کاری خو بخنه یک از باورم بواسطه وان ancak اتحاد امتی جی چیبه دیروتی داجی اوهابیه و د عصر آنها دا عصر بیسویتان داجی ancak في صورته چیبه جالتی دا بلی عالم کفره هیدی شیمدکه لجالي دندا منافقين ناو مدى هي جوان خرابتر نبن كمتر نينن لو رام دبينن جلتي جوان سروتين دولتي اسلامي كأوجي ايدين نفاق خو اظهار كرنا بل ما بريجي دزانيا كوانا نمؤمن خالصن لبري هنكي خوفت شرطن ايدي دفي دما كو هيريشا كفري لسر اسلامي اوها اشيكار بيه ايدي منافق ناو مجي هيريشا خو اشتراكرنا ماسکه پیشیا روی وان ایدی کتیه جبونا وی ایدی لسر علماء امتی علماء مخلص مناك وهنتي سيدالار جي دبري دا دوتن علماء رباني لسر وان فرزو عينه كو اوجي ورنا باهب دقارشي هيريشي كفري او هيريشي وان منافقه دا اوجي اتحاد خوشيتن اوجي اتفاق خوشيتن او دقارشي ويدا خدمت اسلامي تبلیغ اسلامي ارشاد امت دا اوجي تجربه هف استفاده بتن و اوجي دناف خدا يكيتي ساز بتن از جاردن جدلو جان سپاسي خو تشكر خو ج اتحاد العلماء را عرض دكم جبونا كو افجار بنجامين علماء تنباهف و ان شاء الله از رجاء امود جديتم كو افي اوها دوام بته وان شاء الله افياجي ببجاوتي مهم جاوي يكيتيا امتي يكيتيا علماء امتي از سلام وحرمتي خو جي سازبند راجي جي اتحاد راجي وجو علماء كو حاضر بونا دفي اجتماع هاني داجي السلام وحرمتي خو جتفتيرا دبيجم بل صحبه دريج بو از عذري خو قاسم نا خازم زيده وعاجز بكم وبمن دناب خير وخشيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالمقابلة أمجي سلاف وحرمتي خو بيشكشي جناب سيدات كن از شيخي خو شيخين مدرسين أوخين يه تركيا محترم شيخ فتح الله لسر اكران هاگر تقدير بكن
Ama cibidin Seydacı ama bıkadinin barname. Sözü bırakıp birinci oturumu bitirmek istiyoruz. حمد بيجن أول الحمد والصلاة كن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خدای تعالی خیر و مزم که انشالله دبان تنگاسیان دا نخواشی که مزم نبا امت بلا بیه مجوری وجی سروی بو اصل خبردانی ام دبیجن اول خدای دفع که انشالله سر تمام المسلمانان خدای تعالی اکشونا رحمت خیر و مزم که فضل شهیدان جوانا میسر بکه ایکو نخواشن جی شفای خیر جوانا بشین انشالله ام دبیجن حقیقتا مسلمان گلش یاد مبان نخواشیان ام دبیجن کی پرست کی دبیت تو چانی دبیت نخواشی مگرتیه دبیت از باش مر نخواشی نام بجی که خدای تعالی جل جلاله ابی نخواشی شاندیه عجبا جبونا خیید یجمه انشالله خدای تعالی بگرنی توقاتا شفقت نگو توقاتا غضبه حالا انسانان مسلمانان حق کرنه هنکی تشتان امری خدای بردانه ام دبی خدای تعالی جل جلاله بخی سبب شیاری مسلمان را انشالله بخی سبب اتفاقی بگه سبب یکیتیه خودی خیره و مزم که ام جواز تشکر کن خدمت وها زعم مهمن هر وقتی علما بین آره کی زعم önemliye جی حبره هنه تشتام ببیجن فقط هنه تشتی ضعف مهم هیا دو تش اتخاذم که از بیان بکن ببیجم یه ایوان تشتان اتخاذم ببیجم که الحمدلله مدرسه ولاتی مزعم بونه زمانک دا قطب بو گنج من بابونت ارتای دا پیاسه دا گنج مج دینی دور کتبون maalesef فکر زعب yanlış da گنجی ولاتی مدا هبو اسلام ده هبو این روزا مدرسه مزعبونن ام رجعت که جوان مدرسان كل سر من مدرسان زعب سینن عالم عامل مصلح راکن سرهم سینن جبونا فکر وان عقیده وان ملای باش تحصیل باش خودی بیلا مته پیش از 30 سالان دا ملای ولاتی ما هر حبکی مینان کلاکی بون هر حبکی مملکتکی بدار یامانت کرنا هر حبکی به هزاران انسان بوان باور بو و بوان دهاتا بال حقیقت ایوا ایرو ام گلم ملای باش راکن ام مدرسه خود خدمت باش بکن وظیفات دو انجی جمعرا اوج تمام مدرسان راش تمام علمای امتی را که ارشاد و تبلیغ هم بکن maalesef هم ملای باش کن بونه گلم یورا بخبتن هم ارشاد و تبلیغی گلم بینه دوام کردن اجدادت ما دواملیت نوا خلقی دابون تبلیغ دین اسلامت کرنا حقیقت گوتنا خلجی حقیقتا بوان باور بو بوان امین بو پیش از 30 سالاندا گنجی ولات مج هر ملت دختر بالی دینه فبو چما اما مدرسان ارشاد و تبلیغ کرنا ملای باش بون حقیقت جوانات گوتنا اوانجی اوی حق قبول کرنا تابع وان بون دوان دعوت باشی دا تنگاسی نوا اسلام دا گنجی ما ضعیف بونه هم ملایت ما ضعیفن هم جاهلی ما گنجی ما جنی دور کتنه ام گله کم زعب خفتن حقی ما اوه کم بشو بروش نوا انسانان دابن نوا مسلمانان دابن ارشاد بکن تبلیغ بکن حقیقت جوانا بیجن اجا معلومه و توانه تو جامعیان دا تو توپلانتیان دا 4 هب 5 هب 20 هب 50 هب گجنه جوان زعبتر ابی اینترنت و تلویزیون های اسلامی هنن وظیفه ما اوه هم تلویزیون دا تبلیغ دین اسلامی بکن خدای تعالی خیره و تمام مزم که خدای و موفق که توپلانتی ها ببی سبب خدمت کی باش ببی سبب خدمت دواملی اب هر رجای خام تا دوام تکد بلا مدرس ما اما کرم بدن بلا علماء ماجی ارشاد و تبلیغ استثنا کرد ان شاء الله ام ثمره کی باش ام فایده کی باش هند ولات باش مملکت اسلامی خدای رئیس مذهب اسلام که رئیس خاینجی کو اصلاح اصلاح که کو اصلاح نین خدای رئیس باش میسر کشمران خاطره اهلا وسهلا السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته امجي حرمتي خو پیشکشی جناب سیدای شیخ دکن خدا جی راضی باش بو وان گوتنی حرک بار سیدام ماموستا عبدالرزاق خلف براستی و بحثا سه خالا کر بو دو قدان بو یک ما بو اینترنت خود بو سرخطه اون کتن میکروفونا خو وکن شخوا پیشی دبیجن درانه فقیره دپلولت شکستیه ماموستا جی یعنی نوان تبا یه ماموستا خود بو هون حزكن بقدينن يعني ام نهلن برا اشتغاليا و نافبر نكبي اما بو بقدينن بشايكن كرم بكن
ساعتها تخش أم يا كرتي بيجين ما قملود جار يوم نقت إن شاء الله وقت ما قلت سي نقطة هنك خوي تعالى أمري ما بيكري وقتي ما أمري خوي تعالى ما بجي آنين وما هبدو قلت وما بيكر خوي تعالى مزجيني كدما وخاصة تايبتي دفي وقتي قد جمني ما بيتر قور بونو بيتر هار بونو وقالك إيه خاين ذنا مدي بخوف قرتني أوجي بواجهة مواجهة مكن دروي ما تسكن دروي مسلمان تسكن دروي دعوة إسلامية تسكن يك جيما قولي خوي تعالى قلتنا خوي تعالى أمري بي قلتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يعني قام بكتابة بيروز خوي تعالى داخسيسة بيغمار سلام قام بدوب بمشن وقام بشوبينن دوا قلتي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أو قوة وكما قلت شم معنوي بشم فكري ببدني بسلاح بعلم بزانبون بشب دجمنتا بفيدشتي قش خردبونك بيه هي قالك أمجي في خردبوني أم مختيجة أم زعيبن دوي بيتر أم خردبن بيتر السبب خردبوني أم هفدورة بيتر بدن هف وكما قو هاجر أم بيجر أم زعيفن لكن وختيجة أم بي قرآن ربن وأم بأمري خوي تعالى بن خوي تعالى مرة إيه خرد أمن دجمني ما تشقيسي خردبن وتشقيسي إيريش بكن تم زعيفة وجه دين خوي تعالى دي جبرق خوي تعالى بيري جبرق خوي تعالى بمري نق قوتك ما هي نق هيزك ما هي نق زانبونك ما بري خوي تعالى مري وقتيك ام خدير بن وخوي تعالى مرة ان تنصروا الله ينصركم دواء بيتي واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا نقطة قال لك يمم ولا تنازعوا فتفشلوا وقتيك ام خو جابدو دور بكن أمي زعيف بن ويدجمنا ما بيتر خرد به أبحث نقطة ناخذ من قال لك وقت أقول سيدة قنا أم فان نقطة أبحث كان وقتي كان بيبقن خوي تعالى مزجينة كدمة دبي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين داوي نقطة داوي أمي بيجن أمي خجر حد بكن وقتي أم خوي تعالى بكن أم حفظ أخذكن وأم جي خوا لجم خوي تعالى والجنة دبينن وإلا خوي تعالى نب حاجتي مي أم قش إيمان بيبين ولا أم قش بكفرن خوي تعالى ديني خوا نصرتها ديني خوا أودك يختيج أم بكن أم جخور دكن وأم خراب بكن أم جخور خراب دكن وأم جدجمني خرجي بيتر حد دكن جبر خوي تعالى قلتي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أفدينا يا خوي تعالى حفظه وكري جروجا آدم ده عليه السلام خوي تعالى أمر كريه حتى بشرية هبه وحتى رجع قيامتي أف أمريا وهبه رغم أنف كي جان جاحد هبه كي جان منكر هبه كي جان دجمني هبه تشقيس قوتان هبه خوي تعالى في قوة الظاهر كريه وأف دينايا وبيربه حتى رجع قيامتي فإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم هاجم بكن تشكي قنج بكن أمش خوردكن وأم خود باريزن جي عذاب خوي تعالى وزنا خوازم زيدي ولو دريج بكم تسلم جار دي وقت ساعتها وخش وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. خدا جور رازيبة مالوا وابا بله ميوانم قيمة برنامج هفديتنا عالم آيا بنجامين قسمه يكم لفر قديا قسمه دويمين بساعتها تركي ساعت داده بساعتها تركي çünkü هناك ميوانما دولت جدا بشتاري برنامه دبن ساعت داده inşallah امديسا لسر زومي لينغاغو امانا بشتار بونه امي برنامه خبر دوام بكن نها بمين خير وخشيه ده امانتي خدا بن